Telek yachilko piun Marcos. Sun Marcos capítulo 1. Hasa chibal telek yachilko piun Jesucristo tesnichante Diose. Hich bidil tsibil hilel skoplal yun Isaías te albaneh yun te Diose. Yames neltes bael ta toho tul temat yash kopoh kuun. Sventa yun yash chahbamat abe. Yames kah ta av ta hochol ta king inav. Hich me yayal ta av. Chahbambe egnes be te kahvatike. Toh mesh ahamik bael tesbe. Teshie. Shi te tsibubile. Hich te Juane. Tal ta yak el ichha ta hochol ta king inal. Sokish layal beite ansviniketik. Te acá suhtes yutanik tas tohol te Diose. Sokaka yaks baik ta ichha. Yun hich me yas pasbot perdon yun tes mulike. Te ansviniketike talik tas pamal skenal Judea. Sokta bay mukulum Jerusalén. Tal yal beyix tohos kop te Juane. Te kalala yalik ta jamal tes mulike. Hich akbot dichikha ta mukha Jordan yun. Tesku te Juane. Pasbil tas tzotzil camello. Sok chukoshchu tanuhkul. Halas veelin te kulu. Sok ahavcha. Hastas cholel kichlayal. Tema chapatil yashtal kun. Ha kahal yues tukel. Mas pasti yaktil ve ya ulte shanabe. Melel te hone. Hanash yakak biesha wich ik te ha taswenta nash te hae. Yan tema yashtale. Hayayak viesha wichik ha taswenta te chul espíritu Shi te Juane. Lastah yorail te loktel Jesús talum Nazaret te aitas kinal Galilea. Hul akbotuk yichha yun Juan tamuk ha Jordan. Te kala lok nashtel ta ha te Jesuse. Layil ham te chulchane. Kohtel te espíritu Hichbitis sumut te hultas tohole. Sok ay machak opohtel ta chulchan te hich la yale. Paat ni chanat te bayal kushata kotane. Pinash kotana uun. Shi. Te Jesús ora igot bayel ta hochol ta kinkinal yun te espiritué. Chavinik al. Ilbot yotan te ya yun te satanase. Te Jesús. Hanas soine te ya te jamal chambalametike. Soktal yaks baik ta abatinel yun te chul abatetike. Te kadal oshta chukel te Juan akichae. Te Jesús bahtas kinal Galilea. Ta yalel te legya chilkop. Te bitil aita ahualinel te Diose. Hich layal. Kotish yorail te bitil aita ahualinel te Diose. Hichun su te sabotanik tas tohol te Diose. Chunaik me te lekya chilkope. Shi te Jesuse. Te Jesús ben kashel ta ti mar yun Galilea. Kalala yil te Simone sok te yitzene ha te Andrese. Yakalik ta chuhel ochel ta mar te sakibal chayike. Melel hayat elik te tsak chaye. Te Jesús la yalbe yayik. La saklena bonik. Ta ora toja awatelikish yashko te yatzoptel ansviniketik ta tohole. Shi te Jesuse. Taora nash la yik itayik hilel te sakibal chayike. La saklinik bael. Ben shan kashel te buk te Jesuse. Te la yil te Jacobo sok te yitzene. Ha te Juane. Te snishnab te Sebedewe. Ayik ta yutil barco. Yakalik ta sakel te shohak is sakibal chayike. Te Jesús ora la yik tel chebal. Hich la yik itayik hilel tes barcoike. Te ya atelike, sok te statike, ha te sebedewe. La saklinik bael te Jesuse. Kotik talun Capernaum. Taskalelal kush otan, osta sinagoga te Jesuse. La yay bihu tesvanete a. Bayal an yotanik yu te bila la yak tanopele. Melel hich la yay bihu tesvane, tastoholik, te bitil mach yich oh tulan yatel. Makichuk te bitil te tzip hometike. Ay talem ta sinagoga tulvinik te pukuk ta yotan. Te kah ta av. Hich layal. Jesús de Nazarete. Violenta otik. Yubal talla hinotik. Yanabat tabat te kaachul nichanat te Diose. Shita av. Te Jesús las conta op te pukuje.
Mash kapohat. Lokantel tayotan te vinike. La yut. Te poco que la yak tu puk yik te vinike. Tulan abun te kala lok baile. Spesilik chahnas la yilik a. Sok ka sok obeis baik. Bila a into, bila yachil no hibal into, Tulan ya te yicho sok yuetas pasel tamanda te pukuhetike. Sok yash chumbot pop unique. Shiik. Ora pux coblal de Jesús tas pamas kinal Galilea. Te kala lok iktel ta sinagoga. Bahtik ta baisna te Simone. Te ha sna sok te Andrese. Soy nehik bael te Jacobo sok te Juane. Chaval ta swayip kostaik desnial meel te Simone. Yun aitak ah. La yalbe yikta ora te Jesús te aita chamele. Kish de Jesús. Nopsa bael te a tabanti chavale. Las sakbes ka las haches. Ora nash allama teskale. Och tamakliwane. Malish te kale. Ochish akobal a. Kish te ansviniketike. La yikik deltas toho Jesús. Pisil te machatik ayik ta chamel. Sox pisil te machatik ay puku ta yotanike. Spisilu las sos veitel tabay te tinaile. Te Jesús, pisil la mahyun, manchuk teme, hasta lamtik te chamel dichoike. Sox las lokes vei te yotan sobol pokohetik. Mala yak opohuk te pokohetike, yun las nabeyixba. Buen sapto sok ihtok inal a te hash te Jesuse, lok bael talum. Stukel baskopon Dios tabay hochol te kinale. Te Simone, sote sotake, vas ley te Jesuse. Te kala la steke, kich la yal bejik. Sobol me machayas liat. Shiik, la yal te Jesuse. Yash botik ta wachil lumtik te no patik ayike. Yun yash bakaltik te ya telek yachil kope. Hasventail te talemone. Shi, histe Jesús ben tas pamas kinal Galilea. La yal te lek yachil kop ta bay te sinagoga. Ta juhum pamlum. Sok las lok es bey te pukuhetik ta yotanik te ansviniketike. Nopsahtel tas tohol Jesús tulvinik te yich oh kael chamele. Las kehans bat tas tohol. Sok hich la yal bey. Te hichu kawotane, Yeshua un te yaleku te sone. Shi, te Jesús las nabe yobolisba. Hich las kahan beskap ta sol. Sok hich la yal bey. Lekay. Yash kolata chamel. Shi, te kala la yal kish te Jesuse, ora chay te skael chamele. Le kup des bagetale, te Jesús las tikum bael, sok las pas bael ta mandal. Yak kalbat. Mame macha shaval be yay tuluk. Toh meshbat as tohol de sacerdote te awak abata ilel yune. Sok yame awak bes matan Dios te bitil le kubatishe. Hich bitil yalote Moisese. Hich me yasnaix tohol te chayemish te achamele. La yut bael, hich ba te vinike, ora haspuk bes koplal te bila kuem ta pasel tas tohole. Hasvente el te mahu yu un, te yash och bael ta lumtik te Jesuse. Te ben ta bay kochol kinal. Hagmeto, bayal mach atal ta ilel yu un ta bayuk. Sun Marcos capítulo 2. Che osheb alta patil te Jesús kochan talum Capernaum. Pux koplal te ayish ta nae. Vaya las sos baiktel ta oranash. Noh ta yalel te nae. Mayukish bante yashtek ahikshan. Nita ti nail. Te Jesús las chol te skopdiose. Tal chantul vineketik te skechuiktel tul vinik te chamen shial te yokskabe. Mas pas te toh yashkashik bael tabay te Jesuse. Taskah te bayal te ansviniketike. Kichuun lasamik te bana taba ay te Jesuse. Te las liki kuel a sok te skak ante al. Te mach a chamen chial yokska tabay stohol ay te Jesuse. Kala la yil Jesús te bitil ay chungel yotanike. Kich la yalbey te chamele. Nichan. Pas bilatish perdon yu un te amule. Shi, hagmeto,
Tei nakahtik chaushtul a tehtzip hometike. Hich la yalta yotanik. Bistuk te hiche yal in vinicto, ya estoy back optate diose, aba mach eshu yun spasel perdón yun mulil, hanos tukel te diose. Shiik. Te Jesus las nas tohol te hich yakalik ta yalel ta yotanike. Hich la yalvei. Biyuun, te hiche aval ta utanike, bila bokol ta alel tas tohol te chamele, habal bokol te pas bilatish perdón yuun amul te la kute, o habal bokol te hachan saka hachel akakante benan te meyakute, hauk meto, ya me kak beesha bilik te bitil tulan yatel yicho, tas pasel perdón yuun mulil, tabalo milal te nichanile. Shi te Jesuse. Sokish la yalvei te vinik te chamen chial yokskabe. Ya kalbat te hate, hachan, kecha bael te akakante, baantana. La yut. Hich hashta ora. Las sak hachel te skakante lok bael ta yolilik. Kelesitik tas pisilik. Bayal ayan yo tanik yun. Sok la yalveyik vokol Dios yun. Shoot mayuk banti kilotik into. Shiik. Te Jesus chabachanta timar. Te la sos baiktel tas tohol pisil te ansviniketike. Hich las bihuptes. Te kalal yakta bel kashel. La yil te lebi tesnichan alfeo. Nakalta bay yayich tohels patanol te biluke. Hich la yalvei. La Zaklinavon. La yut. Hich te lebi lastek ansba. Las aklin bael te Jesuse. Tapatil bahtas na te lebi te Jesuse. Te la soin ta vel ta mesa. Sobol. Kan patanetik sok mulavelitik. Sok te ayik uk a te nopaletik yuun te Jesuse. Melel sobol te machatik las aklinik ta bele. Te tsibo hometik sok te farisitike. La yilik te soy nesba ta vel sok kan patanetik. Sok mulavelitik te Jesuse. Hich la yalbeik te nopaletik yune. Bitil ay te maestro unik te yaskoins batave el uchahel. Sok ampatanetik, sok mulaviletik. Shiik. Te kala la yais tohol te Jesuse. Hich ka yalbeyayik. Te machatik butsan kinel yayike, mas te unik te postaivaneje. Hanashesh te unik postaivane te machatik ayik te chamele. Melel ma hauktal kik te machatik tohike, hatal kik te mulaviletike. Shi te Jesuse. Spasohik ayunoa te nopaletik yuun te Juane. Sok te nopaletik yuun te fariseotike. Ay machatik tal sok obeyik te Jesuse. Yaspasik ayuno te nopohaletik yun te Juane, sok te nopohaletik yun te fariseo etike. Yan te nopohaletik abune. Biyun te maspasik ayunos tukelik. Shiik. La yal te Jesuse. Yebal shu yaspasik ayuno te il nupuniletike. Te me suene tos basok a te vinik te nupune. Melel te me ay to tayolelike. Mashu te yaspasik ayuno. Haok meto. Ya me está yorail te yash ikot lokel ta yolelik te vinik te nuhbine hatome yashhas pasulayik ayuno abi mayuk macha yaspakantay ta achpak te pokol ku ile melel te achpake yash och hiches chi yuun te pokol ku ile hich kashmuk yashkot shan a teschi benale hanalish hich mayuk macha yaspul yachilbino ta pokol snukolel chambalam te tsisbile te me hich ya yich pasele ya mishtom te nuhkule. Hich tohol yaschay te bino sok te nuhkule. Hich yun yaskante yachil nuhkul ya yich kulel a te yachil bino Shi te Jesuse. Taskalelal kush otan ben kashel Jesus ta yolilal tzumbil triguetik. Hish te nopelitik yune las hish beyik Sbak trigo te kalal yakalik tak ashel te a. Te fariseotike kahik tak opiun. Ilabil te nopoeletik abune. Yakalik tas pasel te bila mastak ta pasel tas kalelal kushotan. Shiik. La yal te Jesuse. Yun balshut mababilokik tasun Dios te bila las pas te Davide. Ay kun vuelta ais vokol la yay yun binal sok te sotake.
Hich och bael ta templo yuun te Diose. Hayora el te ay te muk sacerdote te Abiatare. Te Davide las sak te a te chulva pachal tas tohol te Diose. Te ha nash yashu yasveik te sacerdote tike. Haok meto las ve sok la yakbe sveik uk te sotake. Shi te Jesuse, sok la yalbeshan. Te skalelal te kush otane. La yich pasel taska te ans vinike. Mahok sventail te yashkas vokolik tas kanantayele. Hich yuun ti nichanile. Ha ahvalil yuun te skalelal kush otane. Shi te Jesuse. Sun Marcos capítulo 3. Te Jesús och bael yan vuelta te sinagoga. Ay tulvinik costa te a te siku ben chial te chiskabe. Kichun te ansviniketik las maili yilik. Te meyas koltai tas kalelal kush otante Jesuse. Sventa yuun kichia shu yastabiik smul tas kopik a. Te Jesús las kopons in te vinik te siku ben chial skabe. Hachan te glanta olilal. La yut. Soka ne la soko bei te yantike. Yaval stak ta pasel tas kalelal kush otan te bila leke. Oja te bila amene. Haba lek te ayuk macha yashkushine. Oja lek te ayuk macha yashlahe. Shi. Hag meto. Tul mayuk macha kopo. Te Jesús la yil. Te soyo bal te ansviniketik. Ilin yuun. Sok las mel yotan yuun. Te bitil tulan te yotanike. La yalbeit sein te vinike. Toya hachel te akabe. La yut. Las toy hachel skab te vinike. Hich lekub te skabe. Hichun logoik bael te faresitike. Bas no pik. Sokta ora te machatik svinik tak te erodese. Te biya yut yasmilik te Jesuse. Te Jesús. Bahta timar sok tehnopletik yune. Bayal ansvinekitik las saklenik bael. Te talemik tas pamas kinal Galilea. Te kala la yayix tohol ta bayuk te bila muk yak tas pasel te Jesuse. Hish talik bayal ansviniketik ta bayuk. Ay talik tas kinal Judea. Sok ta muk ulum Jerusalén. Sok ta bais kinal Idumea. Sok ta bay hech ha Jordán. Sok ta soy lejas kinal te lum Tiro. Sok te lum Sidone. Tal yilik te Jesuse. Hichuun te Jesús la yalbei te nopoletik yune. Te yasleik hunuk in barco. Te a tabay te timare. Yun te yash och a. Te me ais vokol ta tenel. Yun te ansviniketike. Melels tente nas baik. Ta speakers ku te Jesuse. Yun sobol te machatik lamantes bilish chamelik yune. Te pukuhetik te ochem ta yotan te ansviniketike. Ora las quejas baik tas tohol, te kala la yilik de Jesuse, kakik ta ao. Haat nichanat te Diose. Shiik, hag meto, te Jesús, tulan las kom te manchuk ya yalik ta jamal te bitil has nichan te Diose. Patil, moh bael ta vis de Jesuse, la yiktel tas tohol te machatik las kanyotan te ya yik soine. Hich talik tas tohol. La yakbe yich yatelik, la chaitul te viniketike, svente yuun, ya soin tabel. Sok yuun, yastikun bael tas cholel te skop Diose. Sok la yakbe tulan yatelik tas lamantesel chameletik. Sok tas lok esel pukuhetik. Te la chaitule, hich aites bilike. Hate Simon te Pedro yans bile. Sok Jacobo, sok te Juan te Itzinale, te has nishnap te Sebedoe. Buanerjex bilik. Habi snishnap chavuk. Shikoem. Sok te Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo te snichan Alfeo, Tadeo, sok te Simón Cananistae. Sok te Judas Iscariote, te la yakta kabal ta patil te Jesuse, te Jesús, bas sok te no politik yune. Las sos beiktel yan vuelta sobol ansviniketik,
Hich mas paz yashve kish te Jesús sok te no pahletik yune. Te kala la ya yik stokol te machatik ayuun te Jesuse. Tal snitik bael. Yun la yalik te sokem sol tas kopik te Jesuse. Talik ta Jerusalem ok te tsifumetike. Hich la yalik. Hain vinikto ay Belzebu ta yotan ha te mero ahvalelyun te pukuhetike. Ha ta sventa te yaslok este pukuhetike. Shiik. Hichun te Jesuse la yik tel tas pisilik. La yal bei seña kopia yik. Yabalstak te yas contrins bastokel te satanase. Hich bitil te machatik tul nash muk ahvalil ayunike. Te meya shats vaike. Sok te meya shats contrins vaike. Ma bayash halahik te kinal yun. Hananish hich te machatik hunash na aike. Te meya shats vaike. Hich mashu yash halahik te kinal. Hich nicht te satanase. Te meya shats contrins vaike. Mashu te yash halahik te kinal te yash las koblalik. Sok mayok macha hich nash yash jochin taibes na te kahkal vinike. Te meyotan yaskan yel kambei lokel te sbiluke. Fuerzame neel yaskol ta chukel. Hich yashu yuun ya yich bei bael te sbiluke. Hamal ya kalbeyesh. Yashu yas pasbot perdon yuun smulik te alni chanetik sok spisil stoy bakopik yashlok ta yek. Yan te macha yastoy bakoptay te chul espiritu Shut mayok perdon yuun stukel. Hich eshkut smul sbahtel kina. Shi te Jesuse. Hich la yal te Jesuse. Taska te yakalik ta yalel te ay pukuk ta yotane. Kot esme. Sok te yitz inap te Jesuse. Te kilikulel ta amak. Sok lastikunik ta ikel te Jesuse. Te machatik soy ta hik ta nakle te Jesuse. Hich la yal beyik. Te ame sok te avicinabe. Ayik ta amak. Yames leat. La yutik. Hag meto. La yal te Jesuse. Macha a te me sok te kitsenap yavalike. Shi. La yil te machatik hoy ta bil ta nakle yunike. Hich la yal. Kahme sok ha kitsenap tas pisilinto. Melel te macha yas pasbes kanhelio tan te diose. Ha kitsenap sok ha me abi. Shi te Jesuse. Sun Marcos capítulo 4. Tayan vuelta, hasta bijuta svanete Jesuse, tabaiti mar. Las sos veitel tas tohol, bayal ansvineketik. Hich och nak ansba, ta barco, te ay ta ti mare. Spisil te ansvineketik, tek elik ta baisti il te mare. Ay bayal bila la yak bes nopik, ta sventa senyak op. Hich la yal ta bijuta svanet. Ayame avayik stohol into. Aitul aval te lok tas bajel te yavale. Kalal yak tas bajel a te yavale. Aitu ke hilel tabe. Tal te hamal mutetike. Las bikik te avalile. Sok ay kot tabay tontikil te mayuk lek te slumile. Chitel ta ora skah te ma pimuk te slumile. Te kalal kep te kinale. Take yuun. Skah te maba kuben te yisime. Sogay kot tabay yolel chistikil. Toy muel ta chiel te chishetike. Kashel tenbil kot te avalile. Hich maba sitin. Haok meto. Ay kot tabay lekilum. Layak sit stukel. Hich layak bayal sit. Ta pet. Ay layak lahunep schavinik. Sok oshvinik. Sok hovinik. Shi te Jesuse. Sok hich layal beyayik. Te macha es chikine. Akam yes tohol talek. Shi. Tek alas tukel ayish a te Jesuse. Te machatik suenehik. Sok uk te lachay tulike. Ka sok obeyik. Bitil ay suenteil te señak op te layale. Te Jesús layal beyayik. Te jaishe. Dios yayak beyesha naix tohol te bitil ay ta ahvalinel te Dios. Te mayuk ta naels tohol ta nel altoe. Yantike. Hayash albot yayik ta sventa senyakop stukelik. Sventa yuun, hayebuk te yayilik ta sitike. Mas na beyik sventa il. Sok hayebuk vuelta te yash albot yayike. Mashkota yotanik. Hich maba yasutes yotanik. Sok mas pasbotik perdon yuun te smulike. Shi te Jesuse, hich layal.
Yumbal makot ta botanik te senya kop la kale. Bitil yeshkot ta botanik te yantik senya kop hiche. Te macha yay aval, jame te macha yashchol te skop diose. Te avalil te kota be, japahal kwem sok te machatik yayayik stohol te skop diose. Haok meto, lagnash yotanik ta yayel stohol a, yashtal te satanase. Hiches lokes bey ta yotanik te skop dios te la yich avel ta yotanike. Te avalil te kota ba tontikile, japahal kwem sok te machatik binash yotanik la yayik stohol te skop diose. Haok meto, te bitil ma bakuben talek te yisime, hich mash halakik. Te meyash talil hibal yotanik sok utsenel tas toholik, tas ka te skop diose, tik yash chais chunhel yotanik a. Te avalil te kota bayolil chishtikil, haik te machatik yayayik stohol te skop diose, haok meto, hayash bahta yotanik snael te bitik sventa te balumilale. Yash lola yotik yuun te kule halile, bikit nash yotanik yuun spisil bila aita kinal. Hich tenbil yashkot te skop dios te aita yotanike. Hich mas sitinik, te avalil te kot ta lekilume, haik te machatik yayayik te skop diose, sok te yayak ta yotanike. Aya sitin lahonep schavenik, oshvenik, sok jovenik. Shi te Jesuse, sok la yal beshan. Temea tsum kak abile, yabal amak takahun, o yabal shba atuchan tayanil vayibal, mahichuk tapasel, yaskante yayich tuchanel tas tuch tahib, skwenta yuun, yashchikna kinal yuun. Melel mayuk bila ay tanakel, te bila mashyich chiknan tesele, te bila muken aye, yamesh chikna tas sakil kinal, te macha ais chikine akame yaistohol talek. Shi te Jesuse, sokich la yal beshan. Teime shavak abotanik a te bila la vayik stohole, te hiche pal ya pise, hinishi pal ya spispotat, sok kashem toshan ya me yesmantes beyesh, merel te macha ay bila yichohe, yash akbochan shoy, yan te macha mayuk bila yichohe, yash pohbot te bila yicho te buke. Shi te Jesuse, la yal te Jesuse. Te bitil aita ahvalinel te diose, hapahal koem sok te aitul vinik te yasvah avalil talum kinale. Yashvai ta akobal, sok yashhach ta sakobel kinal. In te avalile, yashhach ta lokel tel sok ta chiel, haok meto, mayuk ta nael yuun te bitil yak te chiele. Te lum kinale, haya yak te yassitine. Neel yashchikna te yabenale, patil yashchikna te banti yayak site. Sok unkun yash yihub te site, te kalal yihub benish a te site, te vinike yashat se ta os melel yorailish te kaoje. Shi te Jesuse, sok la yal te Jesuse. Bila yah patik sok te bitil aita ahvalinel te diose, bila sen Jacob te yah patik soke, hapahal koem sok te sbak mostaza, te ayis sunel talum kinal te bikit nash te sbake. Mas pa yantik avaliletik te aita avalumilale. Te kalal yayis sunele, yashchi, sok muk yashkot, kashish te bitil yantik aval sunubiletike. Muk yashkot te skap kabe, te hamal mutetike, yashu yashtal pas, shpechechik te a, tabay te yashinale. Shi te Jesuse, te Jesus la yal sen Jacob, hish te bitil la yalishtele. Hato chikan baik alal te huyunik ya yestohole. Mayuk bay hishnash akopo, puersa las tunte senyak opetik. Yante nobletik yune, hamal las cholve ya yixpisil. Te kadal ochish a te akobale, hish te Jesus, la yalbei te nobletik yune. Kashukotik bael ta hechmar. Shi, hish la yik itayik hilel te ansvinketike, te la yigik bael a te Jesus tabay te barco ochemike. Sok ayantik barco etik te la soenik ashele. Tal buen tulan ik tamar. Te yips bul te mare. Mal ochel ta barco. Kan muluk kuel ta ashel. Te Jesus yak os anjol tabayel ta yik barco. Te no poheletik las te kachel. Hich la yal beyik.
Maestro, yun bal mayos kuplaw ta botan te yash lahotik ta ha. Shiik, te Jesús, hach, las comte ike, la yalbei te mare, Chaban, Senajan, la yud, te ike, chap, la malnash kinal kotyun, te Jesús las coponte no politike, bin yu unte yashivishe. Mitil ay ate mayuk shune la botanike. la yud, bayal shivyot anik yun tas pisilik, la yalbeis bai, Macha hunuk ain to te yashu yun spasel ta mandal te ike sok te yashun bots mandal yune. shiik yun. Sun Marcos capítulo 5. Kotita hech martas kinal gadara. Te kala lok ta barco te Jesuse. Ora tal tas toho tulvinik te ait puku ta yotane. Te lok tel a ta bai te muken letike. Te vinike snaene te muken nal chenetike. Mayuk macha huyu uns chukel tuluk. Ni jaok ta cadena. Vaya al vuelta las chuk beyik ska yakan ta cadena. Hag meto. Tas pisil las tushtilai. Mayuk macha huyu uns pasel ta manso. Bayuk nash ben ta kal akubal. Yash avun ta ba vistikil. Sok ta mukenaletik. Sok ya yech entes ba ta ton. Kehel to ay ate vinike. Te la yil tek el te Jesuse. Tal ta animal. Las quejas batas tohol. Hich la yal ta av. Jesús, vistu tala ochintayon haat tesnichanat te chul Dios te aita chulchane. Ya kalbak vokoltas tohol Dios, mamek chavuchino. Shita av. Te biv hich la yale. Jun hich albotish te puku yun te Jesús. Te yash loktel ta yotante vinike. Sok las hok obey te Jesuse. Via bil. La yut. La yal. Tejone, sobolon shit te bile, yon mero vayalote. Shi te vinike. Te vinik la yalbe y vocol de Jesús. Te manchuk yashtikonotik bael. Te pukuhetik ta yankinal. Tanopol chutvitz. Ay sob chitametik yakalik ta veel te a. Te pukuhetike la yalbe vocol de Jesuse. Wokolo, a kavotik bael tabay inchitametik tote yash ochotik ta yotanike. Shiik. Kish la yak permiso te Jesús. Te yashba ochokik te a. Kish te pukuhetike lok ta yotante vinike. Ochik bael ta yotante chitamitike. Spisilik. Las chosbe kuel kalal tamar. Te la sik anekha ta spisilik a. Ainiwan cha mil. Tahko te chitamitike. Te kanan chitamitike. Anik bael yun te shivele. Las pukik ta alel ta bay te lume. Sok ta bay kalkaltik. Kistal jilik te bilak ota pasele. Te kadal kotik ta bay te Jesuse. La jilik nakal te ate vinike. Slapo hisku spak. Sok yasneish kinal. Kanish te machat sobol pukuhetik ta yotanta nelale. Te asviniketike shiv yotaniki un. Te machatik la yilik te bilak ota pasel tas tohol te macha ay pukuhetik ta yotane. Sok te chitamitike kahyal beik skoplal. Hich kahyal beik wokol te Jesuse. Te agok lok ok bael tas kinalike. Te garal oshta barco te Jesuse. Kahyal bayal wokol te vinik. Te lok emish pukuhetik ta yotane. Yun toyol yotan an soin bael. Te Jesús malas kanjik bael. Hich la yalbey. Baan tana, tabay te machatik ayabune. Baan albeya yayik spisil te bila las pasbat te abah vale. Sok te las kustayate. La yut. Hich bah te vinike. Kaspuk beskoplal ta bay lumnumtik ta Decapolis. Halal yal spisil te bila pasbot yun te Jesuse. Bayal ayan yot anik yun ta spisilik. Kalal sut ishtel ta barco te shkotok ta hechmar te Jesuse. Tal sobol ansviniketik ta timar. Kishte Jesus te inashil a. Ta tulvinik te yicho yatel ta volvane yun te sinagogay.
te Jairo bile. Kala la yilbe sit te Jesuse, las quejas batas tohol, la yalbe bayal bokol. Te kaltilich ane la helish, ya kalbat bokol te yakuk, shbabak bon akab tasol. Sventa yun yashkol sok yashkushin. Shi, histe Jesús, batsok te vinike. Ay tsobol ans viniketik, las saklinik bael, sox tente nash sbaik taspat. Ay tul ans te ay bael ta yolelik te ay ta chamele. Allí ta lachev javil te mashmak te chamel ya yile. Bayal kashis bokol ta postayel yun te postayvan hetike. Las lahinis pisil te bila ayune, hagmeto, shucht mayuk banti kol yun. Yan nash ta bats ehel. Te bitil la yay beyis tojos koplal te Jesuse, hishtal tas pat ta bay yolil te ansviniketik. Las pik bey te skue, yun hish la yalta yotan. Te mehanas ya pikbei teskoe tik yash kolon a. Shi, ora nasha mak te chamele. Hish la yay tas bak etal te kolemishe. Te Jesus la yay te ay lok bael te yuele. Hiç la suhtes ba ta yilel te ansviniketike. Hiç la yal. Macha las pikbon tehkue. Shi, la yalik te no politike. Yavil biti yastena te ansviniketike. Tohol ya hokoy te macha yaspikate. Shiik, te Jesus, kas de yil te macha pikot yune. Hiç te anse, kah ta nikel yun shivel. Yun las na te bilak otish tas ventae. Hiç tals kehans ba tas tohol. Sok la yal ta hamal te bitil aye. Te Jesus la yal bey. Metik, tas ventas yune la botan, kole matish. Una botan baan, kole matish yun te avokole. Shi te Jesuse. Yak to tak op a te Jesuse, ay mach atalik ta baisna te volvane yun te sinagogue. Hiç hul yal beyik yay te sta te achishe. Te avancel nichane lahish. Viste que abak beshan sokol te maestroe. Shiik. Te Jesus, la yay stokol te bi la yalike. Sokich la yalbei te volvane yun te sinagogue. Mami shivat, hanashme shachunon. La yut. Te Jesus, malas ante aitsobol, macha yash saklinot bael yune. Hanash la yik bael te Pedro. Jacobo, so Juan te yitzin te Jacobo. Kalal kotik ta baisna te volone yun te sinagogue. Te Jesus, la yil te machatik chinchonik nashta okel, sok ta mel otan. Och bael ta nah te Jesuse, kich la yalbe yayik. Bistuk tis chinchonesh ta okele. Melen te achishe maballahem vayalnash. Shi, las celu yik te Jesuse, hagmeto, te Jesus las tipun lok es pisilik. La yik bey ochel te sme stat te achishe, sok te machatik soine tele. Ochik bael, ta bay te animae. Las sak bey te skabe, sok la yal bey. Talita, kumi. Shi, ha bi. Achish, hachantel. Shi koem. Te achishe, hasta ora. Kahta beel. Ay lacheb jabil yavilal te achishe. Pisilik, chahnash la yilik a. Te Jesus, tulan mandal, la yal te mame ayuk mach ayayal be yayik. Sok la yal be, te yayak beyik sveel te achishe. Sun Marcos capítulo 6. Lok bael te a te Jesuse. Bahtas lumal. Las hoyin bael te no paletik yune. Kala las tas kalelal kush utan. Hashta pihuk tesvane ta bay te sinagogue. Bayal te machatik la yaybes tohol te skope. Bayal ayan yotanik yuun hich la yalik. Bante las noptes pisil into te vinike. Bante las tat spihil te akbile. Bante las tat te yuel tas pasel te chap ateletike. Mabal hauk te carpintero te yalte Maria. Sokha yitzinap te Jacobo. Te José te Judase sok te Simone. Sok has hoy ta alatayel uk te ansetik te ayik ta politike. Chiik.
Hich bolob yotanik tastohol. Hagmeto te Jesús hich layal. Tabayuk yash icho tamuk tehtul albaneje. Hanash mash icho tamuk yuun tes lumale sok tes pachuke sok te machatik ayik tas nae. She, hich malas pas chap at elelitik teia. Chaosh tulnash chamelitik las kahan besk ap tasolik te las koltaye. Te Jesús bayal ayan yotan yuun te bitil malas chunike. Sokla yokli bael te chin lumetik te nopol ayike. Sokla yay bihuk teswane te a. La yik tel te lachay tul puk opetik yone. Che plastikum bael. Sokla yak bay bael tulan ya tel taslok esel te pukuhe. Las pasta mandal te mayuk biya yichik bael shuhtuk tas ventas beybik. Hanashme aka yichik bael tesnabateike. Mamesh yichik bael chohakik. Nisvahik, nistak enik tashchuk ilik. Aka meslapik bael te shanabike, mameshichik bael selkuik, sok la yalbe yayik. Tabanti yash ochesh tanae, ainanik te a, hato te me ya viki tayik hilel te lume. Te me ay lum te maskan yikeshe, sok te me maskan yayik stohole, lokanik bael te a. Tihtana hilel te stanul awakanike, hame senya yayilik, te mahawak ta ventaik te malas chunike. Shi te Jesuse, hich bahtik tas cholel tas tohol te ansviniketik, sventa yun yasut es yotanik tas tohol Dios. Sok las lok esik sobol pukuhetik, sok la yak beyik aceite tas solik, sobol chameletik. Hich kolik ta chamel. Te akvalil Herodes la yais tohol spisil te bila yak tas pasel te Jesuse, yun pukem skoplal tas pamal tik inale. Te Herodese kish la yal yun. Haliwan te Juan agichae. Cha kushemishtal tabay te anima etike. Hasventa el te ayishuel tas pasel spisilinto. Shi. Ayantik la yalik. Haniwan te halwane Eliase. Shiik. Sok yantik la yalik. Hanivan alvane yun Dios te pahal sok te namay kinal alvane hetike. Shiik. Te Herodes la yais tohol te hich la yalike, hich la yal yun. Hame te Juan te lahtikumbe yahwal tak okel te sole. Cha kushemishtel tabay te animaitike. Shi. Melel te Herodese lastikun ta tsakel ta nelalto te Juane. Te la yak ta chukel ta cadena ta bay shchuk hibal. Hish las pas tas ka te Herodiase te yinam te yitzene te Felipe sbile. Melel te akwalil Herodese ha yik oh yinamin te yinam yitzene. Hichu un te Juane la yal bey te Herodese. Malekuk te awiko hawinamin te yinam awitzine. La yut. Hish te Herodiase ilin yotan yuun. Yotan kansmil ta ora te Juane. Hagmeto mahu yuun. Hagmeto te Herodese la shi te Juane. Yuns naos tohol te to ta vinikele sok te mayok mulil ta yotane. Hichuun la yak ta kanan ta yel ta lek sventa yuun mash ta ota milel. Te akhvalile bayal bila mak ota yotan te bila albot yuun te Juane. Hagmeto las mulan te la yais tohole. Las ta yorail te kota pasel te bilas nopo ta yotan te Herodiase, ala las paskin te akhvalil Herodes, te bitil lok javil yavilale. Te akhvalile las so tabel uchahel spisil te so tak ta akhvalile. Sok te coronelitike, sok spisil te machatik, ich bilik ta muk ta bais kinal Galilea. Te yansil al te Herodiase, Osta akot te anta bay yakali ta vel uchahel. Te Herodes sok te machatik yak ta vel soke. Las mulanik te bitil akota te achishe. Te Herodese hich la yal bey te achishe. Kambon te bila yaskan avotane yakakvat. Shi sok la yal ta hamal. Chikan te bila yakambone yakakvat. Manchuk te mehaya kambon oliluk te maken kinale.
Shi te erodese. Lok bael te achishe, bayal bey tesmee. Bila yakambey. Shi, tesmee hich la yal. Hasha yakambey sol te Juan ak ichae. La yut. Te achishe, och bael ta ora, te ata bay nakal te muk akwalile, hich la yal bey. Yakante haya vagbon ta plato ta ora sol te Juan ak ichae. La yut. Te muk akwalile, baya las melio tan yun. Hagmeto, skate la yal ta hamal ta stokol te machatik jik o ta vele. Hich mahu yun te las mak ta kope. Hich yun te muk akwalile, ora lastikun bael tul soldado. La yal bey mandal, te ya jich bey tel sol te Juane. Te soldado, basta bay chukibal. Las kok bey lok el sol te Juane, las pachambel tel ta plato. La yak bey taskap te achishe, inte achishe, bayak bey taskap te smee. Te kala la yeis to hol te nopolitik yuun te Juane, tal yich beyik bael te sbagetale, basmuk beyik hilel. Patil, te puk opetike, las sos beyik sok te Jesuse, kash cholik spisil te bil las paseke, sok te bila la yak ik ta nopele. La yal te Jesuse. La ik te jaishe, yesh bakush ko tantik tebuk tabay hochol te kinale. Shi, yuun shlok oshnash ta stohol te ansviniketike, mas pas te yashvi kish yuun. Hichun te Jesus, sok te puk opetik yune, stukel batik ta barco. Teik otik a tabay hochol te kinale. Hagmeto, sobol machatik la yilik, te bahtik sok te Jesuse, kich bahtik ta animal ta lumkinal. Bayuk nashlok iktel ta spisil lumetik. Hanel kotik stukelik te a. Ala lok ta barco te Jesuse, la yil te ayish sobol ta tul te a. Las nave yolis baik, yun kich kuemik la yil te bitil chihetik, te mayo kanan ta ivane yunike. Kich has bihuptes. Bayal, bila la yak bes nopik. Tek alal malish a tek ale, tal tas tohol te nopolitik yune, kich la yalik. Malish tek ale, mayuk macha ais nalito, tikun aish bael te ansviniketike, sventa yun yash batsman svelik ta nanatik, sok ta chin lumlumtik te nopol ayike. Yun mayuk svel yichohik tel. Shiik, la yal te Jesuse. Ak beyas velik te jaishe. Shi, la yalik. Baish bastatik lahun vinik denario takin, te yah mantik va, smaglin sbaik a. Shiik, la yal te Jesuse. Hai pech va avichohik, va ilavilik. Shi, te kala la yilike, hich tal yal beyik. Ay ho pechwa, sokcha kochai. Shiik, hich te Jesus las pasta mandal te ansviniketike, te akas nak ansbaik tatso polso ta bay yash akintike. Hich, ho vinik, las nak ansbaik, sok ayantik te las nak ansbaik, lah lahunep yosh vinik. Te Jesus, las sak te ho pechwa, sok te chako chaye. Las toy muersit ta chulchan. La yalbe bokol Dios yun, sok la she te waje. La yak bey taskap te nopolitike, te yash bas puk beyik te ansviniketike. Sok la yak ta pukel uk te chako chaye. Spisilik veik, hato chica no te chutike. Pati las sobik te sobra el baje, sok uk te chaye. No la chaye moch. Ay ho mil tahtul viniketik te las veik te baje. Lagnash yot anik a te lastikun ochel ta barco te nopolitik yun te Jesuse. Yun kichme yasne la hik ashel, yun tabay lum besaida. Te Jesus, hilto taskoponel te ansviniketike. Te kalar lahish, yotan, taskoponel hilele, stukel moh bael ta vits taskoponel Dios te Jesuse. Kalal och te akubale, olil mar aish bael a te barque. Yan te Jesuse, ay to talunk inastukel. La yil te aisvokolik, tastihel bael te barque, yun tulan yak ta tenel suhtel yun te ike. Te kalal no por sako bistel a te kinale,
te Jesús, nopsa bael te a, te bait ayike. Yak ta beel ta bamar, toh nashkan kashuk bael jilel. Te no politike, la yilik te yak ta beel ta bamar. Hich las koyik ta chulelal, sok awunik yuun. Spisilik la yilik, bayal shivik yuun. Te Jesús, las kopon ta ora. Akas tulanil abotanik, kon yabil, mame shivesh. La yul, moh bael suenik ta barco, la mahta ora te ike, mero chahnash kina la yek yuun. Yuun, maba kwem ta yodanik te bitil aiskoplal te va te la yesmantes de Jesuse. Melel tulante yodanik. Te kalal kashikish bael tamar a. Kotik ta lokel ta bay kinal te genes reis bile. Te las chukik hiel a te barco ta bay stil te mare. Logik nash ta barco a te nabots ba Jesus ta ora yuun te ansviniketike. Ora bas pokik ta bayuk ta spamal te kinale. Kis las kechik tel ta kah kante te chamelitike. Yun la yaistohol ta bay kwem te Jesuse. Te la yigik bael a te chamelitike. Spisil, chinlumetik, sokta mukulumetik, sokta kalkaltik, chikan banti 8 bael te Jesuse, te las lok esik ta bay kayetik te chamelitike. La yal beyik vokol te Jesus, te yakuk spik beyik stiil te skue, te kaye machatik la spik beyik te skue, kolik ta chamel ta spisilik a. Sun Marcos capítulo 7. Hay talemik al alta Jerusalem, fariseetik, sox ibohometik. Las sos beiktel tas tohol te Jesuse. La yilik, te bitil malekux koplal, skabik te ochik ta geel, chaostul te nopolitik yun te Jesuse. Melel, mahichuk las poskabik te bitil albis koplale. Hich hats de beyik smul yun. Melel te fariseetik, sox pisil te judiutike, Chunehik pasel de costumbre, de kachem ta pasel yunik, de principalitike. Habi, mash veik, te me maneluk yaspos kabik, te bitil nish albis koplale. Kana nish hich, te kalal yasutik tel ta chiviche, mash veik, te me mash chunix pasel, te bila albis koplal, te yaspos kabike. Ayantik costumretik, te yash chunix pasele, Hich bitil aita sapel yunik, te baso etik, jarro etik, basija takinetik, sok vayi baletik. Hasventail te la sok oyik tastor Jesús te fariseo etik, sok te tzibohometike. Bitilaya te no poheletik abun te mas unik te costumbre tik yun te principaletike. Melel bitil malekus koplas kabik yashveik yakil. Shiik, te Jesús la yalbe yayik. Chalam abotanik te jaishe. Hish te biti la yal beyesh akoplalik te name kinal alabane Isaías. Mele hich la yal hile. Ha in lumto sbanash tiik yichohonik tamuk yan te yutanike kehel to ais tukel. Tohol te yashtals lahins baik ta tohole. Meles kopnash viniketik te mandal yakik ta nopele. Te shie. Melel te jaishe. Hilish abunik te smandal te diose. Ha baimish abotanik tas pasel te bila costumbre tik yuun te ans viniketike. Ha te bitil aiskoblal tas sapel abunik te jarro etike, sok baso etik, sok te bitik shan bayas koblal ta pasel abunike. Shi te Jesuse, sok la yal beshan yayik. Lek yanek venta ta shuk inel hilel te smandal te diose. Sventa yuun hicheshu ta pasel a te costumbre tik abunike. Melel kich la yal te Moisese. Icha tamuk te ame atate te shie. Sok la yal shan. Te macha yas bolk optai te state o ha te smee. Aka lahuk te shie. Yan te jaishe hich yavalik. Te me ay macha ya yal bei te state o te me ha te smee. Moshuku un te yakushta yate. Meles pisil te bila ay kune ha korban. Te me ya yute. Libre ayish ta kopik a. Mayestaluk yashkushtayish a tesmestate te shaishe. Te korban te shie, smatan Dios shikuem. Hich tas venta te costumbre tik te bebe hilel ta toholike.
Mayukis koplal yashkot ta chunel abunik te bila yalo ta mandal te diose. Sok bayal toshan te bila ya pasik te pahal soke. Shi te Jesús la yik tel tastohol te ansviniketike hich la yal be yayik. Ayabayik stohol sok aka kotuk ta utanik. Mahaok amens koplal yashkot tastohol Dios te vinike yun te bila ya yotzes ta ye. Ha amens koblal yashkot tastohol Dios yun te bila yashlok tel tayotane. Te macha ais chikine akame yastohol talek. Shi te Jesuse. Te kalal kil yun te ansviniketike sok te kalal ayishtana a te Jesuse. Te no politike la sok be yayik te senyak op la yale. La yal te Jesuse. Yumal mashkot ta botanik uk te jaise. Yubal mashkot ta botanik te mahaok amen yashkoesh tastohol Dios yun te bila ya votsesik ta veke. Melel mata botanikuk yash och bael. Ta chuhtik nash yash och koel. Patil yash ba chayik hilel ta letrina. Shi te Jesuse. Hish la yak ta naestohol te lex koplal yun Dios pisil ta cha te velitike. Sok la yal beshan yayik. Te bile yashlok tel ta ye te vinike. Ha amens koblal yashkot tastohol Dios yun stukel. Melel ta yotan yashlok tel spisil te bila amene. Ha te mulveje, te yalel ta mulile, te eleke, te milave, te biktalotanile, te utzinvaneje, te lola ivaneje, sok te bila amen ta pasel, te mulambil sbae, te hesh otanil, sok ayanta ivane, sok toibail, sok bolotanil, spisil in bitik amento, tayotanik yashlok tel. Ha yashbolte sot yuun te ans vinike. Shi te Jesuse. Lok bail te a te Jesuse. Batas kina lum tiro, sok lum sidon. Oshtana te a te Jesuse. Malaskan te me ay mache yasnas tohol te bante aye. Hag me to, mahu yuun te las naks bae. Ay tul ans te ay puku ta yotan te yansil ale. Te kalal, la yay bes tohol skoplal te Jesuse. Kich talske hans batas tohol. Yash kopo ta griego kop, grega te anse. Ta siro Fenicia te nación yune. Tal yalbei vokol te Jesús, te yakus lop esbei puku ta yotan te yansil ale. Te Jesús la yalbei. Nel akaveuk te alni chanetike, melel maspas te meyah poh beitik, svah te alni chanetik, te yakak beitik sveik, te alal tsietike. Shi te Jesuse, la yal te anse. Hishnish kahval, hauk meto, te alal tsiyetik te ayik ta yanil mesai, yashus tamik uk te subil svahik yash chay koel yuun te al nichanetike. Shi, te Jesús la yalbei. Te betil hich la vale, banish, lok emish puku tayotan te avansil ale. La yut, te kalal kotas na te anse, aitas vayip kosta te achishe. Yun lok ishta yotan a te pukuhe. Te Jesús, la yikitay hilel, te esquinal lum tiro, ashbael tabay lum sidon, sok te esquinal Decapolis, kot tatimar yun Galilea. Te la yikik tel tastoho tulvinik te ho, sok vokol yashlok te skope. La yalbeik vokol te yakuk skahan beis kap tasole. Te Jesús, la yik bael tak ejel te vinike. Parte hil te buk te ansviniketike. Te las chopei ochel, spiktal skap tas chikin te vinike. Las tuk tai te skabe, las pik bei yak a te vinike. Stoyoh muersit tachuchan a te Jesús. Te la sik yotane, hich la yal. Efata. Shi, habi. Hamuk. Shi koem. Ora hams chikin te vinike, sok to hop te yake. Hich le kup te skope. Jesús, las pasta mandal te mame ayuk macha ya yalbe ya yihtulu. Hagme to, manchuk te mejich las pasulay ta mandale. Kashem toshan las puk beis koplal. Chafnash la yilik ta kashem toshan te bilak ota pasele. Hich la yalik. Pisil yashu ta lekuk te sel yuun. Te koke ya istol kop.
te machamashu yashkopohe, yashkopoh yuun. Shik. Sun Marcos capítulo 8. Patil, hay kota pasel yam vuelta, te ay bayal ansviniketik sobos baike. Shut mayuk sveel yichuhik. Te Jesús la yik tel te no politik yune. Kich la yalbey. Yah nabe yo bolils baik in ans viniketikto. Yun yo shebalish kal te suene honik lito. Sok mayuk te svedike. Te mema vemuk yahtikum bael tas naike. Yameshkom kinal yayik tabe. Mele ay machatik te kubul talemike. Shi. Te no politik la yalik. Bantikan tabetik svelik lito. Tabay hochol kinal. Shiik. Las hoko te Jesuse. Hay pech va ay abunik. Shi. La yalik. Huk pech nash te kich otike. Shiik. Te Jesús la yalbey mandal te ansviniketik te yasnak ansbay koel talume. Las sak te huk pechuaje sok la yalbey vokol Dios yun. La shet sok la yakbey taskap te no politike. Haik baspuk beyik te ansviniketike. Sok ay charge koch in chayi chuhik. Te Jesuse la yalbey vokol Dios yun uuk. Sok la yak tapukel. Hichveik tas pisilik hato chikan no te chutike. Patil las sobik te sobrele. No hukep mochun. Te hichipal te machatik veke ainiwan chan miluk tahtul. Kala lah yotanik ta veel lastikum bael. Histe Jesús sok te nobelitik yune ochik ta barco. Batik ta baik inal te dalmanutas bile. Ay talik fariseitik yun yasalik takop te Jesuse. Hich las kambeyik te yak ta ilel senya yuel ta chulchan. Yun kan jilbeyik yotan. Te Jesús lasik yotan yun hich la yal. Mi yun te ans viniketik to te yaskan yash akbot yilik senya. Hamal yakal te mayuk senya yash akbot yilik te machatik kushulik te kinal ta orato. Shi te Jesuse. Hich la yik itay hilel. Cha och bael ta barco, bah ta hech mar. Tehno politike, malas na yichik bael svelik. Yun pech nashvah ayunik ta bay barco. Te Jesús las pasta mandal. Naik me kinal talek, sahta yame abaik ta sventa te levadura, yun te fariseutik, sokuk te levadura yun te erodese. La yut. Tehno politike, hich kahyal bes veg yun. Hayun te mayuk vah kichotik tele. Shiik, te Jesús las nastohol te bila la yal beis beike, hich la yal. Bistuk ya walbe ya baik te mayuk vah abichoike. Yun mato kwemuk ta utanik, sok mato shanaik stohol. Tula nahem te awotanike. Ay te asitike, mashavilik inal a. Sok ay te achikinike, mashawaik stohol kop a. Yun bal chayish ta wotanik. Te biti la pukbey ho pechwa te homil tahtule. Hayeb moch no abunik te sobraile. Shi te Jesuse, la yalik. La chayeb moch. Shiik, sok la yal te Jesuse. Hasham te la pukbey huk pechwa te chan mil tahtule. Hayeb moch no abunik te sobraile. Shi, la yalik. Hukep moch. Shiik. Biyun te mashkot ta wotanike. Shi te Jesuse. Patil, otik talun betsaida. Ayla yikiktel tul masit. Lastek ambeyik tas tohol te Jesuse. Sok la yal beyik vokol te yakuk sambey te site. Te Jesus, las sak beskap te masite. Las nit lok el ta tilum, te las tuk ta beysit a, sok las pikbey. Las sok obey yaei, te me yashu ish ya yil te buk te kinale. Te masite, ka yil te buk te kinale, kich la yal. Ay viniketik yakil, yakalik tabel, te tik yilel. Shi, te Jesus las pikbe shante site. La yak be yil ta lek te kinale, te utsubish a te site. Sok chikanish ta lek ya yil spisil. Te Jesuse las tikum boel tasna. Sokich la yalbey. Mamesh ochat bael talum,
Mame macha shavalbe yay tuluk te a. La yut. De Jesús basok tehnopolitik yune. Benik bael ta chin lumnumtik te aita bay te kinal te Cesarea Filipos bile. Te bitil yak ta bel sok tehnopolitike te Jesús kasok obe yai. Macha on metas kopik te ansviniketike. Shi, la yalik tehnopolitike. Ayayalik ha te Juan ak ichhae. Te yane yayalik te ha te Eliase. Sok ayanti ge yalik te haat te namek inal alvane yuun te Diose. Shiik, sok albotik yun uk te Jesuse. Hashan te haishe, macha on ta kopiku. Shi, la yal te Pedroe. Haat Kristoat. Shi, te Jesuse, las comtas pisilik, te mame macha, ya yal beyik, yai tuluke. Te Jesús, hach yak beis na istohol tehnopolitik yuun te puersa, yashk ash bayas vokol. Te nichanile, shut mayus koblal yashkot tayotanik te principaletike, sok te volvane sacerdotetik, sok te tzibohometike. Yamesh akot talahel yunik, sok yeschakustel tayoshebalkal. Shi, hala yalta jamal tastoholik, histe Pedro, la yik bael tak ehel tebuk. Sok las kom te manchuk hich yashkot tapasele. Hagmeto, te Jesús, la suht esba ta yilel tehnopolitik yune, sok las kom te Pedro, hich la yalbei. Que habata tohol Satanas. Mayuk tabotante bila yaskanyo tante Diose. Hai tabotante bila yaskanyo tante ansviniketike. La yut, te Jesús la yik tel sobol ansviniketik, sok uk tehnopolitik yune. Hich la yalbe yayik. Teme ay macha yaskanye yaksbata no pohel kune, akames lok esbata yotan, akas kuch cruz, akas tunun. Meles pisil macha yashkushta isba, sok teshkushlejale, yameshla sok teshkushlejale. Yante macha yaksbata lajel, sok kushlejal venta, sok tas venta telek yachilkope, hame yashkushin stukel. Melel bila yashlok yun a te vinik, te meya yunin spisil te balumilal, te mechayel yashbat sok te shchulele. Bila yayak betas kelol te shchulel te mechaye. Te meyash keshavesh kune, sok te meyash keshavesh yun te kop, tas tohol te machatik ayik ta kinal ta orato, te mahunuk yotanik tas tohol Dios, sok te kaimik ta mulile, hanishit yamesh keshav avunik uk te nichanile. Te kalal yashtal sok yutzilal testate, sok te chul abatetik yune. Shi te Jesuse. Sun Marcos capítulo 9. Sok la yal beshan. Hamal yakal beyesh, ay mach atikli ayikto, te mabayash lahike, hato te melayilik te ayish ta mandal sok yuel te kahwaltik Diose. Shi te Jesuse. Vakeb al tapati basta bay toyolvitz te Jesuse. Hanash la yik bael te Pedro, te Jacobo, sok te Juane. Tei katu la yilik a te Jesuse. Te spusbake, buen sakot sok shleme metnash hichuk toib. Mayuk tuluk tabalo milal te hitsak yashkot ta sakel yun te kuule. Sok chikna te a te Elías, sok te Moisese, yakalik takop sok te Jesuse. Histe Pedroe, la yalbei te Jesuse. Maestro, binas yutil te li ayutikto. Alek ya pastik osbol nail wamal, hun awun te jate, hun yun te Moisese, sok hun yun uk te Eliase. Shi, te Pedro, malas na te bila la yal yune. Melel, bayal shivenik te no politike. Talik, ta ashin te sel yun te tokale. Ay machak opotel ta yolil te tokale. Ha into, ha tehnichan te bayal kosh ta kotane. Ay beya bayik stohos obstuke. Shi, la yilik ta soyobal ta oranash, mayuk macha la yilikish, stukel shanish te Jesuse. Kalal yakalik ta koel tel ta vitz, te Jesús las paz ta mandal. Mame ayuk macha shaval beyay tuluk te bila la vilike. Hato te mechakushtel tabay animaitik te nichanile. Shi, histe no politike,
La nash yak ta yotanik te bila la yilike. Hanash hat soko beis baik te bitil ay a te yasha kustel tabay anemeitik te la yale. Sok ay bile la sok obeyik te Jesuse. Biyuun te yayalik te tsibohometik te porsa hanel yashtal te Eliase. Shiik, la yal te Jesuse. Melelish a tenel yashtal te Eliase. Sok te melel yashchahban spisile. Sokish tsibubil hilel skoblal taskun Dios te nich anile. Te bitil yashkash bayas bokol. Sok te mayuk skoblal yashkot ta otanile. Haok meto yakal beyesh te shtalokish te Eliase. Las pas beyik tas tohol te bila las kan yotanike. Hich te bitil tsibubil hilel skoblal taskun te Diose. Shi te Jesuse. Hulik te a tabay te yantik no paletik yune. La yilik te hoitay bilik yun sobol te answiniketike. Ay tsibohometik te a te tulan yakalik takop sok te no politike. Te kala la yilik te answiniketik te tal te Jesuse. Chamnash la yayik yun. Animahik bael ta ora taspat beyel yotan. Te Jesus la sokobey. Bila a te yawalbe yabayke. Sí, la yal te tule. Maestro, la kik tel ta tohol te nichane. Yun ay puku tayotan. Bayuk nash yash utzinot yun. Yash ushano talum yun. Sok yash bulan yalesti. Sok yash hetsulay ye. Te yash te ups kohtolat tes baketale. La kalbe yish te no puhaletik abone te yakuk sluk esbon tayotan. Hauk meto ma huyunik. Shi te vinike, la yal te Jesuse. Bitil ayesh a haesh te lam al nichanesh te mayuk chunkel avotanike. Hayeb meshan kal te yahwineshe. Hayeb meshan kal te yahzik beyesh te bitil ayeshe. Ik boniktel te kereme. La yut, hish la yik beyiktel tastohol. Hish te puku la yil te Jesuse. Hish la simulay ta ora te kereme. Hish tushah talum. Shbalalet nash yun. Sok bulan yalesti. Te Jesus, la sok obey testate. Shayeb alish habil shachel into. Shi, la yal testate. Tayalalil to. Bayel bayel ta chohotak ah sok ta ha yun te pukuhe. Yun jas kans mil. Hich yun te meyash hu abune. Kol taibon. Kushtayabon sok. Shi tastohol. Te Jesus la yalbey. Biyu un mashuk ku un tako. Spisil yashu ta pasel. Te macha hich chune te yotane. Shi. Ora kopo ta av testate. Hich la yal. Yash chun kotan. Kolta yan shan te bitil mayuk lek chun hel kotane. Shi. Kalala yil Jesus. Testente nas baik tel te ansviniketike. Las kom te pukuhe. Haat. Puku uma sokokat. Ya kalbat mandal. Logan tayotan te kereme. Sok mamesh chachan tayotan. Shi te Jesuse. Abun te pukuhe. Sok hipula yochan hilel yun te kereme. Hichlok tayotan. Lahem hilel yilel te kereme. Ay bayal tahtul la yalik te lahemishe. Hagmeto. Te Jesus las sakbey teskabe. Las haches. Hich te kahach el te kereme. Och tanah tzin te Jesuse. Te nobeletik, te la sok obeyik, tastukel a. Biyun te mahukun tis lukasel hotik te pukuhe. Shiik, la yal te Jesuse. Ha in pukuhe tikto, mashhu ta lokesel. Hato te meyapasik ayunu tas koponel Dios yun. Shi te Jesuse. La yik itayik hilel te banti ayike. Benik bael taskinal Galilea. Inte Jesuse, yotanuk, mash naos tohol te bitil te aish a. Melel, yak taspihu tesel tehnopeletik yune. Hich yak ta yalel. Te nich anile, yamesh akot taskap te ansviniketike. Yames milik ta patil te kalal lahemish ae. Yamesh chakushtel ta yoshebal kaal. Shi te Jesuse. Hagmeto tehnopelitike malas naistohol te bila la yale. Sok la shiik te yasok obeyik shane.
Otik talun Capernaum. Kalal ayista na te Jesuse. Kaso ko be te no politike. Bila a te yakalesh ta yanel tel ta be la calle. Shi, hagmeto. Mayuk macha la sak tuluk. Yun hala yanik tel ta be. Te macha mux koplal yunik ta spisilike. Hich las nak ansba te Jesuse. La yik tel tas tohol te lache tul no politik yune. Hich la yal be yayik. Te macha yaskan te mux koplal yashkote. Pekelme aka yaksba. Sok aka yaksba ta abatinel. Shi. Sok la yik tel tul alal. Las te canta yolelik. Sok las pet. Hich la yal be yayik. Te macha hoon ta venta te yayik tas tohol tuluk alal. Hich bitil into. Hoon la yikonish tas tohol abi. Inte macha la yikonish tas tohole. Mah tukeluk nash te yikohone. Hala yikish tas tohol uk te macha las tikonon tele. Shi te Jesuse. Te Juan hich la yal. Maestro, la kiltik tul vinik te yak tas lok esel pokuhetik ta venta. Lah komtik. Melel mabasoine hotik. Shi. La yal te Jesuse. Mame shakomik. Te macha yas pas chap atelil ta venta. Mashu te yas bol koptayone. Melel te macha mas kontreino tike. Yun ha hoitik ta atel abi. Te macha yak beesh avuchik hunuk baso ha. Tas venta bitil yunesh te Cristo Hamal yakal beesh. Mas chaite yutsilal ya yich yune. Shi. Sokich la yal shan. Machok a te yak yaluk ta mulil tuluk te machatik pekel ayik. Teschune honike. Halek yakuk yish chukel mukulcha tasnuk. Te yayish chokel ochel tamar. Te mejayas yalesat ta mulil te akabe. Buhalukel. Halek te chishuk nash akab yash ochat ta kushinel sok. Habokol te meschebal akab yash chohotat ochel ta infierno ta kak. Te mashtubs batel kinale. Tabanti mash chams yal haul te machatik las les mulike. Sok ta bay mashtubs batel kinal te kake. Te meja yas yalesat ta mulil te avakane. Buhalukel. Halek te chishnash avakan yash ochat ta kushinel sok. Habokol te meschebal avakan yash chohotat ochel ta infierno ta kak te mashtubs batel kinale. Tabanti mascham te yaljae sok mashtubs batel kinal te kake. Te mejayas yalesat ta mulil te pi hasite lo que sa. Halek te pi nash asit yash ochat ta kushinel sok. Habokol te meschebal asit yash chohotat ochel ta infierno ta kak te mashtubs batel kinale. Tabanti mascham te yaljae sok mashtubs batel kinal te kake. Spisilik ya meyich yatsamil ta kak. Hich bitil te yayich chahbanel ta atzam spisil te milbil smahtan te diose. Te atzame lek haok meto te melah te schile yabal kan talukshan schil. Ayukme achilik kwem hichuk atzam. Sok hunuk nashme abotan abaik ta pisilik. Shi te Jesuse. Sun Marcos capítulo 10. De Jesús la yikita hilel te lun Capernaum. Batas kinal Judea, sokta baiti kinal te aitas todos lo que al, ta hech mukul ha Jordán. Jan vuelta, las sos beitel te lume. Hich hats pihuptes, hich bitil te kaem tas pasele. Ay faresiotik, nopsahitel tas tohol te Jesuse, svente yun, yayil beyik yotan. La sok obeyik, te meyas pas, yayik itais basok yinam te vinike. La yal te Jesuse. Bishis mandal te Moisés. Shi, la yalik. Te Moisés la yal te yashu yayich nakanel tajun te bisven te luk te yayikitais baike. Shiik, te Jesús la yal bey. Te Moisés la nash tsibubeyesh hilel te mandalile. Taska te tulan te abotanike. Haok meto, tashka chebal, kalal Dios las pas pisil te bitik aye, las pas vinik, sok ants. Hasven tail te yayik itay hilel smestat te vinike, sok yayiks basok te yiname. Sok hunash sbaketalik, yashkot tashchebalik. Hich machebukish, hunash ayikish. Hichun te macha hunash layak te diose, mas pasta hatel yun te vinike. Shi te Jesuse.
Tekalal ayishtana sok tehnopohelitike, la sok obeyikshan in ayeto. Te Jesús la yalbe yayik. Te macha yayik itais basok te yiname, te me yan ans ya yinamine, hame mulve abi. Sok te me ay ans te yayik itais basok te smamlale, te me yan vinik yasmamlaline, ay ta mulve abi. Shi, ay la yigiktel alaletik tas tohol te Jesuse, sventa yu un yaskahan besk ap tas solik, hag meto, tehnopohelitike, ans komik te machatik yik ohik tele. Alala yil te Jesuse, malikuk la yay, hich la yal. Ak ataluk ta tohol te alaletike, mamesh akomik, melel te macha hich yutanik te bitil in alaletikto, hame yashu ya yahvalinik te diose, hamal ya kalbeyesh, te macha mas chun yahvalinel te diose, hich bitil te alale, mashu ya yahvalin te diose. Shi te Jesuse, las pete alaletike, las cajan besk ap tas solik, sok la yakbei bendición tas pisilik. Tek alal hachan ta beel te Jesuse, tal ta animal tul vinik, tal skihansba tas tohol, sok las hok obey. Maestro te leka ta tukele, bila lek pas wente yun yashkushinon sbahtel kinal. Shi, te Jesús la yalbei. Biyu un yaval te lekone, mayuk macha lek, hanash leks tukel te diose. Awayos tohol te biya yal te mandaletike, mamesh avai milav, mamesh avai mulve, mamesh avai elek, mamesh levanata kop, mamesh avai lolaivane, sok icha ta muk te amea tate te shie. Shi te Jesuse, la yal te vinike. Maestro, spisil katelines pasel ta keremil totel. Shi, te Jesús las cabo beisit, kush la yay ta yotan, sok la yalbei. Ay to yan shan te bila yaskan abune, baan chonas pisil te bila ay abune, sok eban beya te me baetike. Hich me ay akulehal ta chulchan yashkuat, lame huinavon. Shi, te kalala yay tohol te vinike, chamnash la yay yuun, sok baya las mel bayal te yotane, yun bayal te skolehale. Te Jesús, las cabo beisit tehnopohelitike, hich la yalbe yayik. Te kulehetike, vokol ya yahvalinik te diose. Shi, tehnopohelitike, bayal ayan yotanik yuun te bila la yale. Haok meto, te Jesús la yalbeshan yayik. Kal nichnap, vokol yash ochta bante aita ahvalinel te Dios te macha yichos bata muk sok te skolehale. Hich bitil mashu yashkash ta aguja te kameyue. Kashem toshan vokol yash ochik te kulehetik ta bante aita ahvalinel te diose. Shi te Jesuse, te kalala yais tohole, chahnash kina la yayik yuun, kah yalbeis baik. Macha me yashkol hiche. Shi ik yuun, te Jesús las cabo beisitik, sok la yalbeshan yayik. Te ans viniketike, mashu yunix pasel into, yan te diose, yashu yuun stukel, melel mayuk bimashu yuun pasel te diose. Shi, te Pedro la yal. Kahwal, te jotike hilemish kuntik, spisil te bitik ay kuntike, melel huini tikatish. Shi, la yal te Jesuse. Hamal ya kalbeyesh, te macha aybe ayik itay hilel tahventa, sok tasventa telek yachilkope, chikan temesna, sbankiltak, shvishitak, yitzinap, smestat, yinam, snichnap, ojates kinale, jovenik vuelta yash esma, sgelol ya yich lito takinal, chikan temesna, sbankiltak, shvishitak, yitzinap, sme, snichnap, oskinal, sok yame yich utzinel uuk, sok tapatil bael, yamesh akot kushinuk sbahtel kinal, hawak meto, te machatik babial ayik ta orato, slahibal me yash kotik ta patil. Yan te machatik slahibal ayik ta orato, hames babial yash kotik stukelik. Shi te Jesuse. Yakalik ta bel muel tas belal Jerusalén. Nel yakta bel te Jesuse, patil aistukel te no poheletike. Bayal yakta aye te yotanike. Yan te saklin vanejetike,
yakalik ta shives tukelik. Te Jesús, las chayik tas tojos tukel nash te las chaytul no peletik yune. Hach yalbe yayik shan te bila yashk ota pasel tas tojole. Kich layal. Aya vayix tohol, yakotikish ta muel bael ta Jerusalén. Te nichanile, te mieshko akotuk taskap a te volvane sacerdote tik, sok taskap te tsibohometike. Sok yamesh chahba skoplal ta milel yunik. Sok yamesh ako taskap te yanlumetike. Yames labanik, yames tuptayik, yame yak beik mahel ta nukul. Sok yames milik, haok meto ta yoshebal kal yames cha kushtel. Shi te Jesuse, te Jacobo, sok te Juane, te Snishnab te Zebedewe, nopsahik tel tas tohol te Jesuse, hich la yalik. Maestro, yakaltik vokolta tohol te chukia pasbotik te bila yak antike. Shiik, la yal te Jesuse. Bila a te yak anik te yak pas beshe. Shi, la yalik. Hayak antik te yaku hointika ta mandal, tulta vael, sok tulta keshin, te kalaliash talat sok te shohobila vutzilale. Shiik, te Jesus la yalbei. Mashana beix ventail te bila yak anike. Yabal shu avunik uk te voklahel te yash akbotone. Sok yabal shu avunik uk te utzinel yakich te hone. Shi, la yalik. Yak, yashu kuntik uk. Shiik, la yal te Jesuse. Melelish a te yash akbotesh uk te voklahele. Sok te avichik utzinel uk. Hich te bitil yakich te hone. Yan te bitil yak anik te yash nakahesh tultah vael. Sok tultah keshene. Mahauk aitah venta. Ha aitas ventas tukel te tate. Te machatik te yayak nakahuk te a. Shi te Jesuse. Te kalala yaiks tohol te lahuntul no poheletike. Ilinik tas tohol te Jacobo sok te Juane. Te Jesus la yik tel tas tohol spisilik. Hich la yalbe yayik. Ya naik te yayaks baik ta ichel ta muk yuns lumal te ahwaleletike. Sok te machatik kahal ayike. Tulan yashmandalakik tas tohol te nasyone. Yan te jaishe mame hichuk shapasik. Te meyak anik te muk yashkoeshe. Akamea baik ta abatinel. Te me ay macha yaskan te sbabial yashkot avunike. Akame yaksba ta abatinel tas tohol te yantike. Melel hichuk te nichanile. Mahaok talem yuun te ay macha yabatine. Ha talem yuun te yaksba ta abatinel. Sok te yaksba ta lachel. Sventa yuun hicha shvets kolel tsobol ta tul te ansviniketike. Shi te Jesuse. Kotik ta lum Jericó. Te kalal yakish ta lok el bael ta ti lum te Jesuse. Soy ne te no pohelitik yune. Sok tsobol te ansviniketike. Ay tul masit nakal ta tibe. Yak tak ambahel. Bartimeos bil te snichan timeoe. La yestohol te ha Jesús te Nazarete te yak tak ashele. Hich hach yautay. Jesús, te zumbalat Davide, kushta yabon. Shita aw. Sobol las komik te manchuk yash avune. Hagmeto tulan avunshan. Zumbal David, kushta yabon. Shi, te Jesús las te kansba. Ik aiktel. Shi, hish la yik iktel te masite sok la yalbeyit. Akas mukula botan. Hachan, ya yik atish. Shiik, hish las kotzan hilel te soce. Hach bael, basta te Jesuse. Jesús la sok obeyay. Yumbal ay biyakan te yah pasbate. Shi, la yal te masite. Maestro, yahkanti ahabonte site. Shi, Jesús la yalbey. Baanish, tas ventas unhela botan te kolematishe. Shi te Jesuse. Te vinike, ora la yil te kinale, sok la saklim bael ta be te Jesuse. Sun Marcos capítulo 11. Te kalal nopol aikish ta Jerusalem. Las taik te vits olevetik, tabay chepchin lumetik, te Betfagen, sok Betania.
Te Jesús lasticum bael chatul te no poheletik yune. Banik tabay inchinlumto te yakiltike. Te chukul yashko atae kot burro te mato ayok macha skahtibine ni hunuk vuelta. Tilaik ni taiktel. Te me ay macha hiche yalbeyeshe bistu kiche pasik into. Te mishie albeyaik hayashtun yuun tikahwaltike. Yala sutes batel ta ora yame abutik. Shite Jesuse, hich costa ek alal burro, te chukul ta ti calle, tabay no pol tinail, soklas nitiktel, ay machatik te ayik a te hich la yalik. Bistuk awunik te ala burroe. Shiik, te no poheletik, hich la yalik, te bila albotik bael yun te Jesuse, hich akbotik tel. Las nitik bael te a tabay te Jesuse, las limbes kuik tas pate alal burroe. Hich mos kahte bin te Jesuse. Aitsobol machatik las limbs kuik tabe. Ayantik. Las bohik tel skap tetik te las limik bael tabe. Te machatik te nel yakalik tabele. Sok te machatik patil ayike la yav tayik. Ina shitite macha talenista senta te kahotike. Vila shutite muk ahlamite sumbalte namaikinal tapik tavide. Shiik taav. Hich och bael ta Jerusalem te Jesuse. Sok och ta templo. La yil ta soyobal spisil te bitik aitei ae. Te kalal malish te kale. Suht bael ta Betania. Sok te lachaitul no poheletik yune. Tasako belk inal, lok ik bael ta Betania, aita vi inal te Jesuse. Kubulto la yil, pet igote te ay yabenale. Bayil te me aisite, hagmeto mayuk las tabe. Hanash puro yabenal, yun mato yoreluk te site. Te Jesús, kich la yalbei te igote. Mame ayuk macha yaslobata sit tas batel kina. La yut, te no poheletik yune, la yayistohol te bila la yalbei te tee. Kotik ta Jerusalem, osta templo te Jesuse, sok kastendok el, te machatik yakalik ta chombahel, manbahel te a. Las botkin beis mesaik, te heltak initike. Sok las botkin beis naktihip, te machatik yakalik ta chonel te sumute. Malayat, te yashk ashik bael, soks bilyukik te ansviniketik, tabay te temploe. Kich layal ta hijo tesvane te Jesuse. Hich tsibubil hilel tas hun te Diose. Te hnae, snail skoponel Dios bil, yun spisil te nacionetike, te shie. Haok meto, te haishe, la kat punikish tas chen eleketik. Chi te Jesuse, te volvane sacerdote tike, sok te tsipohometike, la yayixtoho te bila la yale. Hich kasleek te bila yut yasminike, mere la shik te Jesuse, ska te spisilun, chahnash la yayik, te pihub te sel yune. Kalal, yakishta ik obel a te kinale, te Jesús sok te no poheletik yune, la yik itayik hilel te muk ulume. Tasako bel kinal, la yilik ashel te igote, te takina hemish sok te yisime. Te Pedro, hulta yotan, te bila albote te kich la yal. Maestro, ila vil te igote te la buthilele, takehish. Sí, la yal te Jesuse. Akash chunkel abotanik tas tohol te Diose. Hamal yakal beyesh, te meya valbei invitsto, lokan baelito, chuhaba ochel tamar, te meya gute, hich mi yashkot tapasel, te me mashaval tabotan te mahichuk yashkote, sok te me hish chune abotan tamelele. Hasmen tail te yakal beyeshe, te bila yak anik tas koponel Dios, akash chunhel abotanik te yak beyeshe. Hich me yavich te bila yak anike. Te kalal yakalesh tas koponel te Diose, pas beya perdon ne luk te me ay macha ay falta yuun ta tohole. Hich me yas pas beyesh perdon yuun amulik uk te tatik te ay ta chulchane. Yan te me masha pasik perdon te haishe, hananish hich uk te tatik te ay ta chulchane,
ma vayas pas beyesh perdón yun amulik uk. Shi te Jesús. Hichkotik yan vuelta ta Jerusalén. Kala yakta bel ta templo te Jesús. Talik ta stohol te volvane sacerdote tike. Sok te tzibohometike. Sok uk te principaletik yun te lume. Las hok obeyik te Jesús. Bante la vich avatel tas pasel spisil into. Mach ala yak bat avatel. Shiik. La yal te Jesús. Hichon uk, ay bila ya hok obeyesh. Te meya aval bonike. Hoon uk ya me kalbeyesh te bila katel kicho tas pasel into. Mach ala yak be yatel ta yak el ichha te juane. Jabal te diose, oja te viniketike. Albonikai. Shi te Jesús. Hich hach ya nix tukelik. Te meya kaltik te ha agbot yatel yun te diose ya me yalbotik. Bistuk malach unik te bila la yale ya me yutotik. Sok te meya kaltik te ha agbot yatel yun viniketik ya me shitik te lume. Yun ay tayotanik te ha alvane yun Dios te juane. Shiik ta ya anel. La yal biyik tzin te Jesús. Mah natik. Shiik. La yal uk te Jesús. Hichon uk, mash kalbeyesh te macha la yak bon katel tas pasel spisil into. Shi. Sun Marcos capítulo 12. Jesús, hach yal beyayik, seña kopetik, kich la yal. Aitul vinik te las sun susubiltik, sok las soita tzak, las sok besh chenal, spitz hibal sittes susube. Sok las sakoy muel il hibal kinalna, sventa yun yayich kanan tayel te at et susubiltike. La yak hilel ta venta enel yun atletik te susubiltik yune. Sok bah ta kobul kinal. Kala las taish yorail tulel sit te susube. Las tikun bael tul abat. Sventa yun yash bas kambei te atletik te khayeb yashkota sventa te susube. Hauk meto las sakik sok las mahik. Mayuk bila yak beyik bael shuhtu. Hich te yahbal susubiltike. Las tikun bael yan abat. Hauk meto te atletike. Las chohik taton. Sok la yechentes beyik shol. Shut mala yichik tamuk. Te yahbal susubiltike. Las tikun shan bael yan abat. Hauk meto la tamilel yunik. Sok bayal shan yan abatetik. Las tikun bael. Ay las mahik. Sok ay las milik. Hauk meto. Ay tuls lichan te bayal kush tayutane. Has la hibalish las tikun bael. Yun la yal tayutan. Te nichane. Yame yich bonik tamuk. Shi tayutan. Te ateletike la yal bes baik. Hainto hate macha yashhil tas venta tikinale. Laik. Yahmintik. Yun po tikme yashhil tas venta tik tikinale. Shiik. Hich las saks milik. Sok las chohik lokel tas pat te susubiltike. Bile yas pas te yahval susubiltike. Ya kalbeyesh te yameshtal smil hilel te atletike. Sok ay meyan atletik ya yak beis ventainik. Mabal avilahuk te hich yal tas hun Dios. Te ton te mashtun la yilik te alma yiletike. Hayip tahip chikina kotis tuke. Hala yak otuk ta pasel te kahwaltike. Kelaven yutzil yahkil ta sitik te shie. Shi te Jesús. Hishkan sakik, yun kota yotanik te haskoblalik te seña kop la yale. Hauk meto, la shiik te ansviniketike. Hish la yik itayik hilel bahtik. Hish las tikunik tastol Jesús chaustul fariseoetik sok te machetik hun yotans baik sok te erodese. Sventa yun yasta biyik smul ta sventas kop. Hish tal yalbeyik. Maestro, nautik stohol te purus melelil te bila ya avale. Mayuk macha te ya shiva ta kop ta stohol te melel mat sabiluk nash avun te macha ya avich tamuke. Melel hamal ya vak ta nopel te smandal te diose. Yabalstak te yahtohtik patantik yun te muk ahvalil cesare o mastak. Yabal kaktik o mash kaktik. Shiik, te Jesús
Las nas tohol te chalam te yotanike, hich la yalbe yayik. Mi un ya vil bonik kotan. Ich bonik tel kil sehpuk te denario takine. Shi, hich la yich biik tel. Kala la yil te Jesuse, la sok obe yai. Macha yelav te ya vilik te ya, sok machas bil te nakal te ya. Shi, la yalik. Hab te Cesare! Shiik, te Jesus la yalbe yayik. Te bila hayu un te Cesare, ak beyek me hiche. Sok te bila hayu un te Diose, ak beyek me uk. Shi te Jesuse, bayal ayan yotanik yuun te bila la yale. Ay saduceo etik te talskoponik te Jesuse. Ya yalik te mayuk chakushele. Hich las hok obeyik in ayeto. Maestro, te muesese las ibubotik hilel. Te me aylah tulvinik te kushur hilel te yiname. Te me muayuk hilesh nichane. Ha kayik yinamin te yitzine. Sventa yuun hich me ais tzumbal yashkot at tesbankile. Te shie. Hauk meto. Ay huk tulviniketik te sois baik ta alatayele. Te bankilale la yikinamin tul ans. Hauk meto. La. Mayuk tuluk hiles nichan. Hish te shebale. La yikinamin te meba anse. Hauk meto. La uk. Mayuk tuluk hiles nichan. Hish nish uk te yoshebale. Tas huk tululik mayuk hile tuluks nichanik. Pati la uk te anse. Te kalayasta yorail te chak kushele. Mach ame yinam yashkot te anse. Melel tas huk tululik la yinaminik tas pisilik. Shiik, te Jesus la yalbe yayik. Te jaishe, jove jemesh takop. Yun mabakoem tabotanik te bila tsibubil hilel tas junte Diose. Sok te bitil ayuel te Diose. Melel te kalal yashchako shiktel, spisil te anima etike. Ma bayash nuh binikish. Sok mayukish nuh benel. Yun hich yashkotish te bitil, te chul abatetik te ayik ta chulchane. Te bitil yashchako shiktel te anima etike. Yun bal ma ba abilokik te bila tsibubil hilel yun Moises, tabay koponot yun Dios, tabay pet chish, te yak ta tilele. Hich la yaltei a te Diose. Joon Dioson yun te Abrame, te Isaque, te Jacobe, te Shie. Te Diose, mahak Dios yun te machatik lahemike. Ha Dios yun te machatik kushulike. Yakal beyesh, te bayal jovejemesh takope. Shi te Jesuse. Ay tulzi bohom tal tas tohol te Jesuse. Yun la yais tohol te bila la yalbeis baike. La yil te lek la sutes beis kopike. Hich la sokobei uk. Bi mandaliluk te muskuplal yun spisil te mandaliletike? Shi, hich la yal te Jesuse. Tesbabial mandalil te muskoplale, jainto. Ayawayix tohol Israelitik. Hunash kahwaltik aykuntik. Ha te kahwaltik Diose. Kushme shavai te kahwaltik Dios, sox pisila botan, sox pisila chulel, sox pisila pihil, sox pisil te avipe, te shie. Te shebal mandalil te pahal soke, jainto. Kushme shavai ta botan te apata shuke, hinish te bitil kush shavai aba atukel, te jate, te shie. Mayok yan mandalil te kashmuk skoplal, hich bitil into. Shi te Jesuse. La yal te tsibohome. Lek te bila laval, maestro. Melel shaval te bidil hunash Dios ay te mayuk yane. Sok te bidil kushme yakaitik ta spisil kotantik. Sok spisil pihiltik, sok spisil te kiptike. Sok te bidil kushme yakaitik te patshutike. Hich te bidil kush yakai batik tukeltike. Ha kashmuk skoplal tapasel tukel a te bidil yakakbetik smatan te Diose. Sok spisil smatan te yayis chikel tapais chikibal te smatane. Shi te vinike. La yil Jesus te ais vigil yotan tayalele. Hich la yalbei. Te pskan yawahwalin te Diose. Shi. Spisilik mayuk mach ehushan yuun sok oyel tas tohol yan aye.
Te kalal yakta pihuk tesvane ta templo de Jesús hich hachial. Bitil ay te yalik te tzibo hometik te has zumbal David te Cristo. Melel hanish David te hich la yal tas venta te chul espíritu. Te kahwaltik Dios la yalbe te kahwale. Naklan tas vael kap hato te melekakbat a pech ta tekel te a kontro take shi te Diose te shie. Bitil aya te has zumbal David te Cristo. Melel kahwal shi te Davide. Shi te Jesús te asviniketik bina shiotanik ta ya yestohol spisil te bila la yale. Te kalal yakta pihuk tesvane te Jesús hich la yal. Sahta ya baik yuun ti tzibo hometike. Melel toyol yotanik yuun ti aslapik ta beel te snatil kuike. Sok toyol yotanik yuun te yashpatbot yotanik ta komonsitil ta bayolil chivich. Sok toyol yotanik yuun te yasnakans baik te ya tabais babial naktihibaletik ta bay te sinagoga etike. Sok yasmakik ta ora tes babial naktihibaletik ta bay yastops baik ta vele. Sok yaspoh baiks nas biluk te meba ansetike. Haok meto, hal yaskopenik Dios ta komonsitil yun hichme yashkuyotik ta lek. Haik me te kashem toshan castigo yash akbotike. Shi te Jesús Jesús lasnak ansbata templo ta bay no polos kashairis matan te Diose. Yakta yilel te bitil yakta yakel ocheres tak inik te ate lume. Aitsobol kolegetik te bayas tak inik la yakik ochel te a. Sokta tulme ba ans te mayok bila ayune. La yak ochel tas kashail chebchin sakil tak in te mayok bi ay tamanel bayal a. Te Jesús la yik tel te nopalitik yune. Hich la yal bey. Hamal yakal beyesh te meba ansto te mayok bila ayune. Kashich la yak koems tokel te biti la yakik te yantike. Melel sobra el stakinik te la yakik stokelike. Yan te meba anse. Manchuk te me mayok bi ayune. Hala yak ochel spisis tokel te bila hashanish yasmaklins ba a. Shi te Jesús Sun Marcos capítulo 13. Kalal yakta lok el bael ta templo a te Jesús hich la yal te tul no pogel yune. Maestro, ilavil, tuhbilnash te tonetik, sok tuhbilnash te tzahkubilat te naitik yuun te templo Shi, la yal te Jesús Yakat balta yilel ilmukul tzahkubil naitikto, yakalbat, spisil me ya yich hinel. Mame ayuk pihuk ton te kahalyashil tas ba te yantone. Shi te Jesús kich batik ta vitz olivaitik. Te lasnak ansba a te Jesús taba yela vines basok te templo Te Pedro, te Jacobo, te Juan, sok te Andrés, stukelik nash talskoponik, hich la yalik. Albutik kaitik te bi ora yashko te pasel te bila la vale. Vi senya el yashchikna te kala yashko te pasel spisil into. Shiik, la yal te Jesús Sahtayame abaik, mame macha yaslola yesh. Melel ayme tsobolik yashtalik te yaslot bonik bile. Yame yalik hoon Kristoon shikme. Ayme tsobolik tahtul te yashlahik ta lola yel yunike. Yan te kaishe te kalal ya abayik stohol te ay guerra lumto. Sok te ay guerra ta kubule. Mameshnik awotanik yuun. Melel puersa mejich yashkot ta pasel. Haok meto. Mato haok te slahibal kale. Melel te nacionetike. Yames kontro ins baik, sok te muk ahwaliletike, yames hach skontro ins baik ta guerra, yames tal tulan nihkel, ta yantik kinal, sok bayal vinal, hainto shach ibal tonash, shkushul te buklahel yashtale. Te kaishe, tsahte amea baik, melel yames akotesh ta skap te mukul tsoblehe, sok yame abichik mahel ta bay te sinagoga etike. Yame avichik tehkanel tas tohol ahwaletik, sok ta baymuk ahwaletik, tas ka te achune hunike. Hich me testigo yashkueshku tas toholik. Puersa me yayich cholel tas tohol spisil, tas chap nacionetik, tas pamal balumilal telek yachilkop, sven ta teskolelike. Te kalayesh akotesh te kabale,
Mamesh anop pilay tawotanik te bilayashko avalike. Mamesh anop tawotanik shuhtuk. Hame ya avalik te bilaya yalbeyesh tawotanik te diose te kalal ayatish te a. Merel mahaokesh te yashkopoheshe. Hayashkopos tokel te chul espiritue. Aime ya yaks baik ta milel te machatik hunash smestatike. Sok aime ya yak ta milel yals nichan te state. Sok aime al nichanetik yashhach skontroenik te smestatike. Sok yame yak ik ta milel. Yame avichik ilayel yuun spisil ans viniketik tahventa. Te macha yashkuch yuun kalal tas lahibal lek me ayish abe. Te alvane yuun Dios te Daniels bile. La yalbe hiles koblal te hinvane te yasboltes te chul avilale. Te macha yayil te bila tsiubil lito akamesna stohol. Te kalal yavilik te ochemish te a te banti mahaok yavile. Akame anukik bael ta vitstikil te machatik ayik tas kinal Judea. Te macha ay ta yamakuls bates nae te meko tele mamish ochan ta yutilsna yichel lokel te spiluke. Sok te macha ay tas kale mame suchan yichel tas na te skue. Ay mesmokolik te ansetik te yikohik alal tas shuhtike. Sok te ay chul alaletik yunike. Koponek Dios te manchuk yoreluk invierno a te yash anesh baile. Melel mayuk baihich voklachel aitel te kalal la yich pasel yun Dios te balumilale. Sok ta patil mayukishich yashkot ta pasel. Te manchuk yakuk skombes kalelal te kahwaltike mayuk mach yashkol te hichuke. Aok meto chapalish yun te yayich komel taska te machatik tsabilik yune. Te me ay macha hich ya yalbeyeshe. Ayawai li ayishto te Cristo te Meshie, oyayal te yane, lum ayishto te Meshie, mamesh achunik, melel ayas chikna lotil Cristo etik, sok lotil alvanegetik. Yames pasik senyeletik, sok chap ateliletik. Yames lolayik uk te machatik tsabilik yuun te diose, teguk shul yunike, ichame atsaik hiche, lame kalbeyesh neeluk. Hauk meto te me kashish yorel a te voklachele, yesh ikub te kale, hich mashiach shohobil te ue. Sok yesh chay koel ta chulchan te eketike, sok yayich tihel te bitik ayipik ta yolil te chulchane. Hich me yesh chikna tel ta tokal ta schamalul chulchan te nichanile. Ay me bayal yuel sok shohobil te yutzilale, yames tikun bael te chul abatetik yune. Yash bas sobiktel ta bais chan kechelul kinal ta spisil ta schoyobal chulchan balumilal te machatik tsabilik yune. Te bila la kalbiyeshe no paik ta sven ta bitil aiti igo te e. Merel te me yakish ta achubel te skabkabe, sok te me yakish ta yashubel te yabenale, hich me ya naiks tohol te no polishtel te berano e. Hananish hich, te melavilik te yak ta koel ta pasel spisil te bila la kalbeyeshe, hich me ya neiks tohol te nopol ayish, ayonish ta tinele. Hamal ya kalbeyesh, matosh lahik a te machatik kushatik ta kinal ta orato, te spisil yashkot ta pasel te bila la kalbeyeshe. Yash lah te chulchane, sok te balumilale, yan te kope, mash lah skoplal stukel. Haok meto, mayuk mach yasnas tohol te bi ora, sok te bi kalil yashkot ta pasele. Masna uuk te chul abatitike, sok masna uuk te nichanile. Hanash yasnas tukel te tatik diose. Hichuun sahtaya me abaik, vikiluk me asitik. Sok oponaik me Dios, yuun manabiluk abunik te bi ora yashkot te yorele. Hich me koem te bitih tulvinik te bah ta kubul kinale. Kalal matosh lok bael tasna, las pas hilel ta mandal te abatetik yune. Hutul la yakbe hilel yatel, sok la yalbe hilel mandal te machas kanan taye testis nae te mamesh vaye. Hichun vikiluk me asitik, yun manabiluk abunik te bi ora yashultel te yahval nae. Te me yihkobel kinal, te me olel akobal, te kalal yash okmut o ta sakobel kinal. Te me ay bitil tal ta orae, mame vayaluk yashul staesh, ya kalbeyesh te jaeshe, sok uuk te yantike, vikiluk me asitik ta pisilik.
Shi te Jesús. Sun Marcos capítulo 14. Chep shanish als kanshha te kin pasquae, sok te yasve ik te va, te mayuk levadura yichoje. Te volvane sacerdotetik, sok te tsibohometik. Yakalik tas nopel te villa yut yastzakik ta muken te Jesuse. Sventa yun yasmilik. Sok hich la yalik. Mame tzatik ta yoreltik ine. Mame te yashatsisik opate lume. Shiik. Aita Betania te Jesús tasna Simón te kael chamele. Nakal ta mesa a tastul ans te yichoh te limeta te pasbil ta alabastro ton te nogel ta perfume. Te nardos bil te toyem stojole. La san vesti te limetae sok las malbei ta sol te Jesuse. Ay charge tulik te machatik te ayik a te ilinik yune. La yalbeis baik. Bistuk te tohol chay te perfume, halek te lahuk yish chonele, kashem ta lahun virik denario takin lok a. Hich la yich koltayel a te mebaetik te hichuke. Shiik. Hich tulan kachik ta ayan tayel te anse, la yal te Jesuse. Ik ite yakish te kope, bistuk ya wutzinik. Melel lekil atelil te bilalas pasbone. Melel te mebaetike, spisil ora aita volelik stukelik. Yashu tak ustayel awunik tabiluk nash ora. Yan te hone, mas spisiluk ora te yahueneshe. In ansto, hala yakbon te bila ayune. Hala spostay bonish a te baketal, tas venta te yakich mukele. Hamal yakalbeyesh, tabayuk tas pamal balumilal, tabanti ayish cholel te lek yachil kope, teime ayich alel a te bila las pasbon in ansto, Sven tas nahibal te anse. Shi te Jesuse, te Judas Iscariote, te tul tas laschay tululik, te no pueretik yun te Jesuse, baskopon te volvane sacerdote tike. Te laschap sok a te yayak bey tas kabik te Jesuse. Bina shodanik yun sok la yal beyik te yayak beyik takine. Hish las le te Judas te bitil yayak tak abal te Jesuse. Tasbak alil kin te yasveik va, te mayuk levadura yichoje. Sok te bi ora ya yich milel te alal chi, suenta kin Pascua. Te no politike la sok obeyik te Jesuse. Bantias kana otan te yashbachah pantik te veelil suenta kin Pascua. Shiik. Hich te Jesus lastikum bael, chep te no politike, hich la yalbei. Baan, ochanik bael tamukulum, Temi yavilik tulvinik teshkuchoskip tabele. Tsaklinaik bael, tabanti yash och bael, yavilike, koponaik te yahval nae, hichme shavalbei. La yaltel te maestro banti ay te tzal te sba anna, tabayash veon, sok te no poeletik kun, sventa kin Pascua, shi tel te maestro yame avutik. Hichme ya yakbat avil hun mukul tzalna, tas chakahal te chahbambilishe, te imesha chahbanik a te veltike. Shi te Jesuse, te no politike, ochik bael ta bay te lume. Hich kostaik te bitil albotik bael yun te Jesuse. Te os chahbanik a te velil sventak in Pascua. Te kadal ochish a te akobale, hultel Jesus, sok te lachaitur no poeretik yune. Te bitil yakalik ta veel ta mesa, hich la yal te Jesuse. Hamal yakalbeyesh, aihtul te jaesh te suene ta veel te yayakon ta kabale. Shi, vaya las mel yotanik yun te bila la yale. Hugutul kasok beis baik. Yun bal hoon? Shiik, la yal te Jesuse. Aihtul ta lachay tululik, jaesh te pahal ya luch veel ta plato soke. Melel te nichanile, puersa mehicheshkot tas venta te betil tseubil hilel tas hun te diose. Haok meto, te vinik te ayak ta kabal te nichanile, yame yils vokol, halek te manchuk ayinuk ta kinale. Shi te Jesuse. Te kalal yakalekish ta vele, te Jesus la sak te baje. La yalbe y vokol Dios yun. La shet, sok la yak bey te no peletik yune.
Hich layal. Ila ha baketal into. Shi, sok las sak te basoe. Layal bei vokol Dios yuun, sok la yuchik tas pisilik. Hich layal. Ha chichel into, tiasta yipa, tiachel trato, tiayich malel sventas koltayel, te tsobol tahtule. Hamal ya kalbeyesh, te maba ya kuchish te yalel tsusube, hato bi ore ya kuch, ta yachil, ta ba ay ta ahvalinel te diose. Shi te Jesuse. Te kalal lah yotanik tas kahin tayel te salmoe, batik tabay vits olivaitik. Jesús, kich layal be yayik. Ta pisilik, yamesh pekah avotanik ta tohol in akobalto. Melel kis siubil hirel tas hun te diose. Yame kechentes te kanan chihe. Yamesh pukik bael ta anel spisil te chihetike te shie. Haok meto ta patil te kalal chaku shemonish tele. Yamesh nelahon bael avunik tas kinal Galilea. Shi te Jesuse, te Pedro layal. Manchuk te mespisilik yash peka yotanik ta tohol te yantike. Yanti jone maba yash peka kotan tukel. Shi, Jesús layal bey. Hamal ya kalbat, te hanish in akobalto, ya mukon ta votan oshe vuelta, te matosh ok che vuelta a te mute. Shi, hag meto, layal shan te Pedro e. Kahwal, maba yash mukata kotan tukel. Yashu ya juinata lahel. Shi, hishnis layalik tas pisilik uk te yantike. Kotik tabay chinkinal te Getsemani sbile. Jesús layal be yayik te no politik yune. Naklanik lito, hato te melah kotan tas koponel te diose. Shi, layik bael te Pedro, te Jacobo, sok te Juane. Hasta melotan, sok hasta voklahel. Hich layal. Bayal ayon tamelotan. La geloni shekai. Hilanik lito te haishe. Vika me asitik. Shi. Benjan bael te buk te Jesuse. Lastinans ba koel kalal talum tas oponel Dios. Layal bei vokol Dios te yakuk shu te mashk as vokole. Hich layal. Tat. Te spisile shu abune. Teguk akehbon bael invok la gelto. Haok meto, mame haok ya ich pasel te bila yaskan kotane, hame ak apasuk te bila yaskan avotan atukele. Shi, kishtal te a tabay te no politik yune. Vaya tik las ta, las kopon te Pedro e. Simon, biyun vayalat, mabalko avuun te lahok avik asit kunuk ora, vik ame asitik, koponek Dios, Sventa yuun mabayash yalesh yuun te yilhibal avotanike. Mel ayips tukel te avotanike. Hanash te abaketalik te mayuk ipe. Shi, kich bachan tas koponel Dios. Kishnish la yal te bitil la yal ta nelale. Chatal shanta bay te no politike. Kananish hich, vaya tik lasta, yun mero bayal te swayelike. Hich malas nave yiksu te sel te skope. Shkotuk shanta yoshe bal vuelta. Hich la yal be yayik. Yumal yatoshvayesh, sok yatobal avichik leva, tikish a te avayele. Mele las taish yorail te yash akot askap mula viletik te nichanile. Hachanik, yash botikish. Talish te macha yayakon takabale. Shi te Jesuse. Yakto takop a te Jesús, tal te judase. Teja tul tas laschay tulul te no politike. Soy netel, sobol viniketik, te yichohik tel spunyalik sox teit. Hatikun bilik tel yuun te volone sacerdotetik, sok te tzibohometik, sok ok te principalitike. Te judas te akavantak abale, la yalish tel tabe, te bila seña, yayak be yilik a te Jesuse. Te mach ayashko butzie, hame abi. Sakaik meta ora, chukaik bael talek. Shi, te kalal kote judase, las lacta ora te Jesuse. Talón, maestro. Shi, sok las butzi, ora las sakik te Jesuse. Las chukik bael, ay tul machatei a, te las tas lo que él te espuñale. Las bohbei lo que es chiquín, te yaba te muk sacerdote. Opo te Jesús hich la yal.
Yumbal elecon te talatzaconik, soca puñalik, soca teik. Mel juhon ka la kai pihuk teswane ta atoholik ta templo. Malatzaconik te a. Haok meto, hayash kotish ta pasel spisil te bila tzibubil hirel tasun te diose. Shi te Jesuse. Te no pelitik yuun te Jesuse, da yik itayik hilel. Spisil bahtik ta anel. Sok ay tulch el kerem, te sakline bael te Jesuse. Lam nashpak shbech os baa. Las sakik uk, hag meto, ma ipa taskabik. Hanas jichohik hilel te pak e. Anal bael ta anel te kereme. Te tsakvanahitik la yigik bael te Jesuse. Bastek anik tas tohol te muk sacerdote. Las sos baiktel spisil te volvane sacerdote tik, sok te principalitike, sok te tzibohometike. Te Pedro, namtzah la yil bael tas aklinel, hatok alal tabay yamak ulsna te muk sacerdote. La soin tanakle, tas katinel kak te policietik yuun te temploe. Te volvane sacerdote tik, sok te spisil te muk ult soble yunike. Las leik, te ayukvila amens paso, svente yuun, yame yakik talachel te Jesuse. Hauk meto, malas taik. Aitzobol tal yalik lotil testigo, tas contrinel. Hauk meto, ma pahaluk bila la yalike. Aital stekans baik ta yalel in lotil testigo kopto. Te hotike kayotik stohol te hich la yale. Hoon yahin in templo to, te pasbil ta kabale, ta oshemnash kal yahpasyan te ma ta kabaluk yayich pasele, shi ta yalel la kaitik. Shiik, hauk meto, mayuk bay las pas kopik. Te muk sacerdote, las tekans hachel ta yolilik. Sok la sok obey te Jesuse. Yumbal magbia valyuun. Te bila ya yalik ta testigo tas kuntren belate. La yut, te Jesús, al makopoch. Malasak shutuk, histe muk sacerdote, la sok obey shan. Hat bal Cristo a te shnichanat Dios te helaveyut sile. La yut, la yal te Jesuse. Hon abi, yame avilik tinichanil nakaltas vaels kap Dios te ayuele, sok te ashtal ta tokal tas hamalul chulchane. Shi te Jesuse. Te muk sacerdote, las chisku yuun te bila la yal te Jesuse, hich la yal. Distu shian testigo etikuntik. La vaigis tohol te biti las toibak optai te Diose. Bila ya valik yuun. Shi, la yalik ta hamal ta spisilik. Ak Allahuk yun desmule. Shi, hich has tuk tayik. Sok las mak beyik sita pak. Sok la yak beyik mahel. Hich la yal beyik. Ala kaitik te mach alas mahate. Shiik, sok uk te policietike las pak beyik ta mahel yelaw. Te Pedro, aita yanil yamak ulna. Tatul criada yuun te muk sacerdote. La yil te yaktas katin el akte a. La yil besit sok hich la yal bey. Tejate, ha joya ba sok te Jesús te Nazarete. Shi, te Pedro, las muk ta yotan. Ni ya na beis ba, ni ya na te villa valbone. Shi, hich lok bael te Pedro e. Bastek ans ba ta bay te tinele, ok te mute. Te Pedro, ilot yan vuelta yuun te criada e. Kah yal bey te machatik te a. Invinicto, ha no pohel yun uk. Shi, te Pedro, las muk shan ta yotan. Linas ta ak te machatik te ayik a. Kah yal beyik. Melenish a tehat ahoy abasuke. Melel Galilea vinikat. Shiik, hich te Pedro e. Kah ta bolkop. Sok la yak ta testigo te Diose. Yilohon Dios te mahna beis ba, te vini ya valike. La yut. La gelto yotan ta kop a. Te ok ta cheval vuelta te mute. Hulta yotan te Pedro e. Te bila albot yuun ta nelal te Jesuse. Matos ok che vuelta a te mute, te yamukon ta botan o che vuelta. Te shie. Alalas na ta yotan. Hach yok etais ba yuun. San Marcos capítulo 15.
te calal sacubish a te kinale, te volvane sacerdotetic, te principaletic, te tzibohometic, sok tas pisil te mukul soble unique, las sos baek tas chapel skopik. Hich las chukik bael te Jesuse, bayak beyik tas kap te Pilatoe. Te Pilato, la soko be yae te Jesuse. Haat balmuk ahwalilat yuun te judío etike? Sí, la yal te Jesuse. Hich te biti la vale. Sí, te volvane sacerdotetic, bayal las lebeyik smul te Jesuse, te Pilato, la soko be shan. Biyuun te masha hake. Ayawai te hayeba mul te yas lebate. Sí, te Jesuse, pal malas hak. Hich bayal ayan yotan yuun te Pilatoe. Tajojunk in Pascua, kaem te ahvalil, te escolta y bael tul chukel. Chican te lume te machayajich kolta yel yune. Ay tul vinik barrabas beil, te pajal ayik te chukel sok te sotake, te la yayik milav. Tas contra en él te ahvalile. Hish las soptels baik te lume. Katz ambejik Pilato te bitil kaem tas pasel ta yorael te kine. Te Pilato la sok obey. Yabalak anik te hayah koltai bael te muk ahwalil yuun te judío etike? Sí, yuons naos tokol te Pilato, te la otantai bil yunik te Jesuse, hasventai te akotak abal yuun te volvane sacerdote etike. Te volvane sacerdote etik, la sujik te lume, te jauk yaskanik, te ashkol bael te chukel te barrabase. Te Pilato, la sok obeishan te lume. Hashan te mach amuk ahwalil yuun te judío etik ya walike, biak anik ya pasbei. Sí, la yalikta au. Pilata cruz! Sí, la yal te Pilato e. Biyuun, bila amens pasó. Sí, la estoy sikshan te yavike. Pilata cruz! Pilata cruz! Sí, ka au. Kichuon te Pilato, halas koltai bael te barrabase. Yunas kan yotan, telekuk yotanik, te lum yune. Sok la yak pochok ta mahel te Jesuse, sventa yuun yashbayich hispanel ta cruz tukel. Histe soletike, le yigik ochel ta yutil yamakolsna te ahvalile. Te pretorios bile. La yik iktel stikil te soldadetike. La yak biyik slap sah aman uul, sok la yak bes koronain halbich ish ta sol. Kich la yak ta yik ta laban wane. Bina shutil te muk ahwalilat yuun te judío etike. Shiik tas labanel. Las mahbeyik halal tasor, sok las tup tayik. Sok las kehans baik tas venta yich el tamuk tas opik. Halal lah yotanik tas labanel te Jesuse, las lukes beyik te tzah amank ole. Sok la ya beyik slap te skunishe. Hish la yik ik lok el. Bas milik ta cruz. Aitul vinik te talem ta sirene, Simons bil, te Stat, te Alejandro, sok te Rufue, te shkotuk tak alkaltike. La sujik ta skuchel baes cruz te Jesuse. La yigik bael te Jesús tabay kinal Golgota, bil te yabil bakel kolol shikweme. Kanyak beyik yuch vino, kapal sok mira. Hauk meto. Malas kan la yuch, hish las hispanik ta cruz. Te soldadetik, las pasik ta número yilik, te bile yashkotas 20 kutul, yuun te skus pake. Balonep orak al a te la yichi panel ta cruz de Jesuse. Sok la yak ik ta sol cruz velech uhte ta baitz ubil te bis 20 luk te akota la hele. Muk akhvalil yuun te khuditike. Shi te tsibubele. Sok ay chep elek etik te la yichik hipanel ta cruzoke, tultas wael sok tultas keshen. Kichkota pasel te bilat ubil tas hun te diose te. Ya me suinta ahtayel te mulabiletike. Te shie, te machatik yakalik tak asel te a, la simulay solik tas labanel. Ila vil shkal.
Ya val te yajin te templo sok te osheb nashkal ya chapashan ta kope. Kolta ya ba atukel koantel ta cruz. Shiik, hanane hich las labanik uk te volvanes sacerdotetik, sok te tsibohometike, hich la yal beis baik. Las colta yantik, auk meto, mashu las coltas bastukel. Te memelel te ha Cristo te muk ahwali yuun te Israele, koktel ta cruz ta ora kiltik, hich me yachuntik. Shiik, sok las labanik uk te machatik pahal hipilik ta cruz soke. Ta olil kal ikuk inal tas pamal te balumilale, hato ta oshe ora smalel te kale. Ta oshe ora kal a te tulang opo te Jesuse. Eloi, Eloi, lama sabactani. Shi, Habi. Dios kun, bistuk la piteson. Shi, tak asesel te bila la yale. Ay la ya yixto hol te machatik te ayik a la yali. Haya yiktel te Elias te alwane yuun te Diose. Shig yun. Ay tul te oranash basmul ta vinagre te esponjay. Las duchan muel ta halal yun ya yak besup te Jesuse. Hich la yal bey te yantike. Yah mali kiltik te mejayach tals cortes ta cruz te Eliase. Shi, te Jesuse tulan abun. Lox chulel. Hich ora hats kueltel kalalsba. Kalal yetal te pak salbil a te temploe. Te centurión y un soldado, te tekel tabay hipil te Jesuse, te kalal ayil te bitil abun, sok te bitil lok chulele, hich layal. Melensha te has nichan Dios in vinicto. Shi, ay ansetik te kehelto ayik ta ilvaneje, te ayik sok a te María Magdalena, sok te María te sme te chiel Jacobo, sok te José, sok uk te Salomé, kain ansetikto las saklenik tabel te Jesús, te kalal aito taskinal Galilea, la yax baik ta abatinel yun, sok ait sobol yantik ansetik te sunenjik muel ta Jerusalén. Has kalelal a te yashchahbans baik te juditik, te bitil pahel shanish te skalelal kush otan yunike, sok malish al a. Ay tulvinik, José Sbil, te talem tach inlum Arimatea, te yicho yatel tamuk ult sobleje. Ich bil tamuk te José, sok yak tasmaleyel te bitil ay ta ahwalinel te Diose. Habaskopon te Pilatoe, mabashiv tastohol te yaskambeis baketal te Jesuse. Te Pilatoe, ayan yo tan yuun, te laje mish la yaye. Hish la yiktel sokobe ya te centurión y un soldado te memelele. Te kalal albot yun te centurión te bitil la hemishe. Hish la yalbei te José te yayich bei bael te sbaketale. Te José las man te sabana pake. Las kohtes bei te sbaketal sok las pots bei tapak. Hish bayak hilel ta mokenal te pihom ton hutbil ochele. Sok las mak bei hilesti tamuk ulton. Te María Magdalena, sok te María, te sme te José, la yilik te banti la yak ikilele. Sun Marcos capítulo 16. Kalal kashemish a te skalelal kush otane, te María Magdalena, sok te Yan María, te sme te Jacobo, sok te Salomé, basmanik perfume, yuun yashbayak beyik tasbaketal te Jesuse. Tasbabial kal yun te semanae, sapto bahtik tamukenal, yakto nashta lok el tel kal a, hich la yalbes baik. Machayash balchombotik te mogol ton te makalsti a te mukenale. Shiik, haok meto, te kala la yilike, balchumbilish lok el la yilik te buen mukulton te la yich makel kirel a testie. Ochik bael ta yutil te mukenale. Te la yilik a tulch el krem nakal taswael mokenal. Buen sak tes natis koe shivik yun. Haok meto oponotik yun. Mame shivesh,
Yacales tas del de Jesús de Nazarete, de la yich milel ta cruz, hogmeto chakushemish. Mabali ayishto, ilavili te vante la yak beyik de spagetale. Ban albaya yayik de nopoheletik yune, sok ug de Pedroe. Yash nela bael avuni tabay Galilea de Jesuse. De me yash ko avilik a hich de biti la yal beyeshe. Shi, hich lok iktel ta mukenal te ansetike, bahtik ta anel, melel bayal yak ta nikel yotanik yun shivel. Mayuk machala yal beyaik tuluk, yun shiven te yotanike. Te kalal chakushishtel Jesús ta sakobel kinal, tas babial kal yun te semanae, has babial te la yaksba ta ilel tas tohol te María Magdalena, te luk esbil juke pukuhetik ta yotan yune. Histe Mariain, bayal beyayik te machatik la suenik ta bel te Jesuse, yun bayal ayik ta mel otan. Sok ta okel, his la yayik tohol te biti kushulish te Jesuse, sok te biti la yilish te María, haok meto malas chunik. Patil, ayan te bitil la yaksbata ilel tas tohol chatul te yakalik ta bel ta be. Te chebike, bayalbe yayik te yantike. Hanane hich, malas chumbeyik te skopike. Tas lahibal la yaksbata ilel tas tohol te bulushtul no politik te kalal yakalik ta vele. La yalbei ta sitik te mayuk biyaskan chun yotanike, sok te tulan te yotanike. Melel malaskan chumbe skop te machatik la yilikish te chakushimishe. Hich albotik yuon. Banik tabayuk tas pamal balumilal, cholbe ya telek ya chilkops bisil te muk bigite. Te macha yash chune, sok te meyayich hae, yamesh kol, yan te macha mas chune, yamesh akot talahels batel kinal. Sok yamesh chikna senya eletik tas ventaik te machatik yash chunike. Tas ventah bil yames luk esik pukuhetik. Sok yames kopohik ta yantik kopetik. Sok yames tsak tas kabik ti aval chanetik. Sok yame yuchik te bila milhibale, haok meto mabayash lahik yuun. Sok yames kahambes kabik tas kol te chameletik, hichme yashkolik. Shi te Jesuse. Lahish yotan, tas koponel a te nopolitik yuun, te ikot muel ta chulchan te kahwaltik Jesuse. Kona kahuk tas wael te diose. Te no politike dok ik bael ta bayuk. Tas cholel te lek yachil kope. Ha kol ta yotik ta atel yuun te kahwaltike. Sok te bila la yalike. Halas nukpins basok te senyeletik te chikna tas venteke. Hichuk.